no pe waka yen sima man papa omo nyankopon ka ho na de ka ho na yi a kire wo oboba manage ma ho fama say and them nya because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyami shira obi masa oye great host party presenter oye unique me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sisa kwa mono Chaine tuminina Mipe chaina no sisene piano Every buweno so Mipe chaina no sisena nachono so Misuruma shirene so Semisanu nyuma kesiye miyenu yehunu Niyotafuna sisa kwa mutia Every day yota, every day Emmanuel, minemo. Send me sanu nyuma kesi ye miyenu ye hunu. Ni yota fona sisa fa mutia. And ye every day yota, every day Emmanuel, mini senya mekwa mitemo. Mi baby ni mo. Esumu vya simu mamu suro. Diseminim seni ya mekura miti yewo Emmanuel minemo mi baby ni Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 Diseminim seni ya mekura miti yewo Emmanuel minemo Emmanuel 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 Emmanuel, 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 minemo. Emmanuel, 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 minemo. Otafuni bubo mwa musulo Nemo kawa kumato yema Mibaka wa kumato yema Omeria sidani uwosuma Minyame midiwe ni msoja sirama Omeria sidani uwojampa Enye midin seme kwa uwomise Omeria sidani uwosuma Omeria sidani uwojampa Enye mitin seme kwa uwomise Miba mekra uwo Miba mekra uwo Da 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 mekra uwo Miba mekra uwo Miba mekra uwo Emmanuel minimo Baby ni mo Esumu vya simu mamu suro Iseminim seni ya mekura miti yewo Emmanuel minimo
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, menemo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Otafuni wena linkuni mdie woyi ya misichai ye mutina woriba. Bubom. Ai mi bechai to me nimu. Bubom bewe china. China yes mukani. Eya china mi. Simano Ediasan enai ena abwa pano nsia ho. Ena ye Joda June bosome ne to sunsia. Jumadi ade bra mu free break up him say no ndu beboy atunu din se mache. Enti se uhia wunua na otia ne wie pe enkomo bi e wo ho utumi ne di arunti anopa me mamu nyina che na mama mu akwaba edi aba Ahenkan 93.3 FM agia tumu kasa fidie radio awope na yanso ye pe na ye nyina ye pe eno ne Ahenkan 93.3 and then so Eurade asa de yen kwache yen o de yen kwache yen enye ya hoden enye ye nyansa enye ye mpapa bi enye ya hu bi a efe enye asabi a yetimi sa ana mpa bi a yetimi bo enye papa bi a yetimi ye eye adom ene Awurade amana bo adom so enunti na no prayer say adom wura asedan kan udin eje nyankopon oba nyankopon ena afei hon kronkron nyankopon ano prayer boy mu ase na ne ye kan asedan kan udin yeda wase wama enipa bi te say yennom yeda so tiase a wanhwe yen bone wanhwe yen mumuye wanhwe yen mrato ne yen ani Awurade wanhwe ye tirimu a eden wanhwe bone a yedi emani su fe wanhwe adwem bone a yetimi dwenfa yenua ho yes we nua nimpa na yadwen adwembone de fa ne ho wanhwe saade ni nyina wanhwe ensem bi a yekeka de fa yenua no ho just to tarnish their image just to bring them down wanhwe saade yoma ni nyina na se yeda so tiase a anopa de yeka ne sasedan kan udin aye kan udin kronkron no ena sen kan udin kronkron no ye nyankopon yeda wase tete kwafra mo anopa ye yiwaye ye wudin kronkron na ye da wase a ensada ye da wase a na ye se wo se na wo fata ye ne abusua santen ye ne adwumamufuo ye ne o man Ghana mu adehye ye de aseda de ma wudin kronkron ni sang se wo pe ena wo se na wo fata anopa Awurade ye brain akoma se e wo wanim na ye de aseda de ma wudin kronkron no Sidani Wosuma, Yamedi Weni, Soja Sama, Omeya Sidani. Enti kakra nyankopon de yen eko na nyagidie sese de atie biara eyire so kire so sedan ara so obenya abotre no akoso atena otwere bia mpon nyankopon ni nwunu na se a jimidi se Awurade ongu animu ase hwe ode wo bekon kakra na wadu betwa me se ode wo bekon kakra na wadu betwa ena ye June bosome no ne da to sunsia yewura afiwe mu kakra sagro ho bi Awurade di aduru ode ye ko na ode ye beko anopa nso ya wankomodi mesi ya wankomo eden edi so ati ase but ne me pasa woti ase ne se Emmanuel Awurade se okan ho God is with you
na sɛ awurade ka wo ho a ɛna no yɛ kenkan bible no yɛbie baabi no yɛhu ne ɔse if God is for us who can be against us? If God is for us, say awurade kan yɛn ho sɛnea no pay all kan no a ɔse Emmanuel awurade ne yɛn ɛna ɛwɔ hɔ. Awurade ne yɛn nam, awurade ne yɛn na ɛkɔ aba. ɛne nti anɔpɛ ɔse menka nkyɛw sɛ God is with you. God is with you. Na nea wode wo nsa bɛka bia bɛyɛ nhyira. Nea wobɛyɛ bia ɛbɛyɛ nhyira san sɛ awurade ka wo ho. Sɛ awurade ka wo ho a hwan ne nipa, hwan ne antoa nyama, hwan ne seseregwe, hwan ne maame wata papa wata, hwan ne subiriku a ɔno so ɔbɛsɔre atia wo, obi antumi nsɔre ntia wo. Anɔpa ti aseɛ sɛ wopie firi adi akɔ abɔnten, awurade asɛ wo bɔ se wɔka wo ho. Ɛnwom a wotie yɛ bɔ sɛ awurade sɛ wo anɔpa yi, ɛnya wo nko a ɔsɛ wo ne wasefoɔ obi bia asɛm to no ato ɔsɛm nyinaa mo bɔ sɛ awurade ka mo ho, ɔsɛ me ka mo ho mɛkora wo bɔ sɛ awurade sɛ yɛn no na me deɛ mewɔ gyidie sɛ na wɔtwe wei ɛnya adeɛ awurade wobɛgu yɛn anim ase. Minim sɛ na wɔtwe wei awurade asɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛkora yɛn no koraa na ɔbɛkora yɛn onya yɛn ma yɛatamfo da biara da. So what aseɛ mesi awurade onya wo ma watamfo ɔmo ɛka ɔmo nko na nka nimguase aba, ɔmo ɛka wo nko na nka ɔsɛe aba, ɔmo ade bia ɔmo wehyew evil. They say awurade bɛbɔ nadane akɔ ɔmo so. They are not God. And nti di ɔmo ka emmem me say they are not God. Ɔmo nye nyankopɔn. And nti ɔmo besusu ɔmo bɛkye sɛ but awurade agyina tuo nko na ebegyina. Nti di ɔtamfo ahyehyɛ afa wo ho ne ogu so yɛ incantations, character assassinations, orchestrations, ɛne nneɛma ahodoɔ a wɔn yɛ nyina da mesi ne nyinaa bɛtɔ nsuo mu ɛnyɛ adwuma na wɔtwe wei ne awurade aka fa wo ho nko na ɛbɛba mu. Mesi na wɔtwe wei de awurade aka fa wo ho na ɛbɛba mu. Na wɔtwe wei awurade sɛ ɔde wo bɛtena mapɔn matena bia no na ɛbɛba mu. Na wɔtwe wei mede wo ne wasefoɔ nyinaa nu Yesu mogya mu. Na wɔtwe wei mede mu wura Yesu mogya mu. Mede mu wura Yesu mogya mu. Na wɔtwe wei yɛde yɛ nipadua, na wɔtwe wei yɛde yɛkɔ yɛba yɛduane a yɛbɛdi nsuo a yɛbɛnom, atade a yɛbɛhyɛ yɛde ne nyinaa wura Yesu mogya ne mu. Na wɔtwe wei awurade bɛhwɛ yɛn so, na wɔtwe wei ɔbɛkora yɛn, na wɔtwe wei owuo bɛpare yɛn, na wɔtwe wei animguase awurade bɛyi afiri yɛn so. Akwanhyia na wɔtwe awurade bɛyi afiri wo so. Na wɔtwe wei awurade de adansedie, na wɔtwe wei me se awurade ɔde adansedie, na wɔtwe wei awurade de adansedie ɛna ɛbɛhyɛ w'afono mu ma awurade bɛyɛ wo kɛseɛ na dom bɛdɔɔso ama wo. Na wɔtwe wei awurade animonyam ɛna ɛbɛdɔɔso wɔ w'abrabɔ mu. Te aseɛ ɔbɛhyɛ wo animonyam. Ɔwɔ ahene akwasi achampɔn anɔpɛ yɛ da ase. Komato yɛ mepato betumi adwane yɛn live on Facebook, YouTube na wode wadwen kyerɛ de agu ɔte asɛm me sɛ yɛ streaming live ɛwɔ hɔ. Sanso ɛna www.ahenkanfmonline.com, my tune in modern Ghana wobɛtumi adwane yɛn wɔ hɔ. Zeno radio app, modern Ghana, Ghana waves. Enti Zeno radio app any Ghana waves no mo amu use Android phones and answer mo use Apple phones no mo be call Google Play Store and answer App Store o call no mo be download either the Ghana modern Ghana app no and answer Zeno radio app no and na obetumi download Ghana waves app no bebia wo bia
se eye ewiase nko na wo de a obetimi atia Ahenkan o download wia na fe ubie wo app na wa search for Ahenkan 93.3 FM babia wo biara obetimi atie yenjumadie efri anopa kosi anwumre obetimi atie ni nyina bi e wo honomo me pacho we are broadcasting live from our national studios here Akuya Afrakoma precisely Achim Abuabo networking the globe with the help of www.ahenkanfmonline.com. You are making it possible. Se baby a obia obetumi atie yen ewo ho. Enche ye beko podcast. Ho so obetumi atie yen. Ho de e be recorded version of yen dwumadie no. Nti wunya abotra mo am wa bruchire ni miaye ahudu obie no o relax ya. Then you just go through na wa hwe yen recorded versions of yen programs ewo eye efie ha. Me pacho ma me fa sedan koma aboafo a omo aputu this together odi Ahenkan Kwame Yebo wa being the executive producer Adwuma ni Kofi Mensa lead producer Kobe K ena assist Kwame Asante ka ho sanso ena Billy Man eka ho ebi me midin ye ba ko pe oboba ofori amanfo the commander general ensuroja ba kwa ya ka me pacho anopai ya sinkonya de a ene na kutukume ya majimadwa a ye ba bedi Ghana enkomo e de ama o and anopai ye nkonwa siemu ne nsemo e bedi ho nkomo ne doso Electricity Company of Ghana omo chere se nkrofo bebre no a efa asabu akwan so ewia anyinam nkanea uyinu si nchen a omo chere se omani abre dumso no a se eye dumso I don't even know edin ya memfama no I have to be very economical with words me use diama minim say yedum so say yedum siesie but minum mienu nyina ye betimi ate ase se for some time now no you experiencing intermittent power supply and the question is why in a problem ni free no is it Electricity Company of Ghana and a Gridco ubopni Electricity Company of Ghana for your ECG4 now be some say problem ni free him fa omo de share Gridco say a Gridco for and o mama enkane ane ye bibia wo ho no saa me no ka say kran hwe mbedum ni sisi ya. What is the problem? Eye dum so na aba ade na mo nka nkire yen na mo insure eye timetable mfa ma yen na ye hu so wa no pai yen wa ha ye beda sum we mu am wa ha benya nkane a. Why is it like that? What is the problem? A dem pa na yen how and say electricity for be ka kire me say omobo ka me dwene ho a me nte ase because oko emiaye ahudu bebre wo Ghana ha no mo a yes say wo pese wo use electricity you pay. And your friend prepaid, you know. You pay before you use. If you don't have money or electricity, with the sumu. So make a train say, car. I still don't get it. You know, I don't get it. Into pay Electricity Company of Ghana. Whatever be the problem, you know, mon country. Me say yes opinion in charge of Gridco. I don't pay your bekasa. Or kasa we are you say fort normally free one. And electricity phone free one more metric mu dia kire yen ye free one mo so a school feeding program unse nkola ni resume school be pem ne e ma no a and say caterers na omo no aduane de man nkola no omo nko school da because se wo hwe sika ye de ma wo mo grant na ye de ma mo so mo fa ntoto nuane no a ohene yire emmoa because akwala bia no sika ye de no aduane de ama no per child enduru 1 Ghana cedis sika ne de ma caterers ye omo no aduane somewhere 2015 say 2017 so a yensesa no be pem ne yensesa no but oil a no omo to no 2017 no omo to bie yemfa ne say 50 Ghana ene yento oil no 50 Ghana biem atwam ene nti so koso a de sika na wo de mo nipa no abra ne to oil 50 Ghana na wo de say sika krona na de ma ne namre mu a ene oil gallon baako ba bi aduro ye kan bo akere okra yembe hye wa ha adwen ti school feeding caterers ne kire so omo nkono aduane nti ever since ankola yi bi school nyina no omo nkono aduane ene omo so omo srewom omo nko school nkono aduane is it that empanifo afedi omo ate ase
ese wo mu di manks no omo be meeti ene nti no mo so omo nkonko kire omo nkonko no aduane no ana nti eno so ene ye bedi mu enkomo ye firi ono mu a eye internal audit agency kwan ye be fa so a ye be keep environment no green enye clean green baby e wo se ye duadua nuaba ne nyoma ne so no ye be hwe na ye timi aduadua nyankopon ya on the 10th of this month internal on the CC aka 4 days na ye kodua nua efia de ye di anim ya ye kodua nua nti eno so couple with it ye be hwe ahoboa preparation any said ya yenso ye pese ye green ye environment no ye be hwe na ye tumi adimu enkomo ye wi a enra NPP apuamantemu NPP enra omu nyina be board dompim ewo eye achim odan ha no mu a Methodist Conference Center ena na wo mu ewo eye de ba de omu kire se eye unification and Thanksgiving service ena omu de share so wo ho no mo empanifo bebre ne kasa wo ho no mo dwumadie no eye so good anopayin so ye de eye ne ekoso ho nyina no update no we will bring you up to speed near esi ye ewo ho eno mo na afi wi a ne mpanimfo nso atumi adimu enkomo. We've got this and many more Monday morning and yeah the Abremo until you can imagine we've got a war pack show for you this morning and rana eyare hosem sansa okomadina eja etomadina efabi emo manfo hono no omani etutugu omansam odim say June 3rd victims no a omho kokodi adwamu wabra eja hyehye ni nsuo di aframa nipa bebre eho kire wo mo no mini bi edi nkomo over the weekend no ema okire ni nsemu kire me yare ho okire say afisu bia te say June 3rd ba ye na yakobo dwa na o makotena ase ne ama o mo 40 Ghana cedis ye wi ani ama o mo take away emo na ya san e de drink aka ho ama wo mo eno ano no ye besan akai wo mo biemu a age se another year asan ba ansa na ya ye bibisa na anopai se 2015 wabra eja chehye ne ba ye no o mampani an wote so eye Yewra John Dramani Mahama ote basum bedwakuo no e de recommendations be breed by anopa ye bebo awram ni ahwe recommendations no na ya bisa ye ho se adenti na Ghana ha asem ba na edimirika ni akoti bedwakuo no e de report ba ye mfanya adwuma unse se bedwakuo bia e de report ba e wo se aban no e issue white paper to that effect na o kire yen se committee no recommendations o de ba ye no o de be ye adwuma ana o mfanya adwuma 2015 bepemane 7 years down the line recommendations are committee na yete ye ne de baaye ye bisa ye ho sempanimfo de aye adwuma so omo de aye adwuma de benti ene ensuo san to kakra bi a na enkran ayiri ena no fie de ya ensuo eto ye wonkran na busuafo ukohwe sede ekwan yi a Tantra Hill ekwan yi ukohwe sede ayiri a ekwan kakraka no Accra to Kumasi Highway no aya ne kakraka no kama no a yiri to the stand say kanko kama ofanko kwan no ofanko barrier kwan no a yiri say tam. What is wrong with us as a nation? On my Ghana then high empanimfo enu mo Ghana ha no mo no bebre no a emmoayen sa woka ho asem a de bia wo beka amobi aka sa wo pekasa but your mind na ye chichire ye da sorry bia no a e wo se adwene kwan ye fa so a ye bechichire o mind no. Now most Ghanaians ababe ye talkatives ya be ya kasafo, most of our leaders you know we pay them to work but they don't work. We pay them for a work not done. They are all pretending some ye adwuma enso nso to kakra bia na expose yen. Why are we doing this to Ghana? Eradi nhunu ye mo ba no pay. Famiye wukumani usunsi medi wechidi wako bebi ya. Usha recommendations pa committee ya yete 2015 after say jasheshe ne ba ye recommendations some de ba ye fe
sabre o mampani anu o tie akonnwa so John Dramani Mahama wo mo amfa anya dwuma ene o mo time so ye no mo sorry so aban ye oba ye nso so ba ye beto recommendation no a ono nso amfa anya adwuma omo nyina akekare o mani mu manya mesom pa nya twom ene ye o mo de na uhwe brofo o mo tworo ye committee no recommendations no a de fine recommendations o mo de ba ye be makoma be se miensa anopai me fair no na ya dimu enkomo e wo show ni so eni nti ya na watie di amame committee na ye on the 16th of June 2015 omampanin no wate so sabre John Dramani Mahama Justice Isaac Dose or your retired appeal court judge any a fa no say committee chairman omo de recommendations de bae anopai be ram ni ahwe omo recommendations no committee report no recommendations omo make ye no ye be ram ni abisa won say eno na ye witness na da bia na ye bread and butter asem si ya bread and butter committee ni ate a committee ni ate ni tenkom omo bo wia ro bia pen ba bia tena ene ya won komodi ma memfa wi mo brensem fa ma wo na fe yemfa nyame asem nto aso ye wia yen sori so na sports meto aso ye besa ba biom ye ba e horom ne ye betutu gya no me anya nyame adwuma nwi ansa anopa ye wi mbo brensem ye sitie ene da mu ni nyina na me de e ma we o kire se puema ntam ya yahudu obie ahomachi ensuo ne petepete afei ade achi o kire se ensuo no ebe muna ewa puema ntam ya ahodo no bebre no a eno achi nso o kire se awia bremu no awia ne bebo bata awia na hoden ne nhye ni soro saa ensuo wo wiem ene na ye kwa anwumre bremu no nso a o kire se ensuo no eyade a ebetoto eni nti ya no ahye ne so de ama me be boni nyina atofa wo kire se ensuo wo wiem awia kakra bi na wo wiem eni nti mu amo ebekwa fuo mu no eya na ma monitor wo hwe se ensuo no ani ya aba fam bibre a na waye ne ntem na watwitwa wo niema so na watimi aye de ba de waba efie sanse wuntumi mfa ne enye fuo ni mu adwuma nyina enwie okwa afuo na ensuo bro nso e ma wo yare mempese ensuo be bro eni nti na de bia ne yakọ empanimfo no ne akọgi wiembo brainsem na ye de abro eni nti wiembo brain na no pay anase na damu ni nyina pue ma ntem se ne ebesi akọ e na mabu mu amane no e de akyere wo no me bato bebre afi ne asem anyame bofo e de ebaaye a wose na watwe nyina no na me no mienu ye nka ho asem osem nka nkira wo say every sorrows and pains shall pass. Every sorrows and pains shall pass. Every sorrows and pains shall pass. Adie bia ema wudi yawo. Adie bia ema woti yawo. Adie bia ema wo were eho. Osem nka nkira wo say na watwe wei obeyi ni nyina e de afiri ho ama wo. Ugidie wo fom eni ntimi ka wie ye no wa anye so amen. Se ugidie wo soro dia me san e fa biom eya no wage so amen. Onyankopon obofo a wo soma anu anopai ma ne baaye asem ode baaye o se na watwe nyina me ne wonwene ho ne se o se ade bia ma wodi yi awo ade bia ma wo were ho ade bia ma wo su ade bia e ma wo fele se me de yi mi wa abrabo mu ade bia e hye wo so wa abrabo mu no o se me nka nkere o se ni nyina e betwam na watwe obeyi ni nyina de afiri ho no mo na watwe ade bia ma wo were ho he eto da bia ho obi betumi akoda kete so obewura dem bese 6 pm ontumi na 6 pm no obemini akoto benkum no mini akoto nifa obemini adandane ho saa ebebo 11 still anu onae ono nso so a enye se wo bibiye adentia odwen de ba de ho odwen kwan ye obefa so a ade kye no a obedidi odwen kwan ye obefa so a ni nua no a wo yare da kete so no obenye sika kotua me no ka say obi enua bi obi ba bi obi biribi e yare da hospital a
sika ye de ato ni tiri so no oni boafo baabia na wo a wonam saa wo yaw ni mu wo a wonam saa a rejection situation ni mu no ona no pay Nyankopɔn bɔfo asoma me se me ka nkyerɛ wo sɛ saa de na wonam mu ama wo wura ahoɔ no saa de na wonam mu ama wo tete no saa de na wonam mu ama wo te yaw abrabɔ mu no ɔse na awatwe obeyi ni nyinaa de afiri hɔ ɔso bɛɛ dan obeyi ni nyinaa de afiri hɔ de ama wo ɔyaw ne bɛkɔ awerɛhoɔ ne to betwa na afei ɔde anigye ene bɛhyɛ wafunu mu ma awurade eyi ɔyaw afiri hɔ de a ene na ɔbɛ replace no with joy awurade eyi awerɛhoɔ afiri hɔ de a ene na ɔba bɛ replace awerɛhoɔ no with anigye sɛ awurade ba bɛ yi awerɛhoɔ a obi ti aware ase obi asu saa se wɔ paware ene ne nsa ka aware ne bate ne werɛ ho aware na se n'ani nye aware na se ono obi esusu wɔ pɛba ene wawo ba nanso edi operation kɛseɛ bi abrɛ no wawo ba ama edi yia obi di abrɛ no wo a wonam saa wɔ yia onimu anɔpa yi Nyankopɔn bɔfo ɔba yɛ sɛ menka nkyerɛ wo sɛ awurade awɛsɛ gu nasum sɛ memmɛka nkyerɛ wo anɔpa yi sɛ obeyi wafiri saa wɔ haw ni mu obeyi wafiri saa amanneɛ ni mu obeyi wafiri saa atete abrabɔ no emu obi akodi obi akagyina mu saa me bɔfo ne ka Nyankopɔn honhom sɛ obi akodi obi akagyina mu ama onipa na okodi na akagyina mu no wadwane sika no nso a okoko gyina akagyina mu a na ono de ofeel sɛ eye ni nwia na ne ho akyere no ni nwia na hia moa ni nwia na nkagya ɔboa no ene wakwa koye saa akagyina mu no ama onipa na dwane sesei wo no ene ahwehwɛ na yehunu no onipa no okogina mu ma no wadwane edi nti ama osori anopa na ne wira ho osori anopa na ne yama hye no obisa sɛ ei nti abrabo ebe yie nie wo saa nipa no na no pɛ awurade soma yɛn wɔ wo nkyɛn sɛ yɛn ka nkyerɛ wo sɛ saa awerɛhoɔ no saa adwendwen no deɛ wokɔ kɛtɛ so a wodwene a adwene ne nsi so ntumi nna no saa deɛ no ɔsɛ menka nkyerɛ so wɔ yi afiri hɔ na awɔtwe yi na ɔde anigye na ɛba bɛhyɛ n'anan mu awurade de anidasoɔ na ɛbɛhyɛ saa deɛ n'anan mu na awɔtwe yi awurade sɛ ɔbɛma wɔn nso so ani agye obema won so wura aho ni nyina obeyi ni nyina de afiri ho na obema won so wasere onim se obi wo no mo a ena no na ye kasa asem wei onipa na mene ne kana wanyi ni me se hwe ye obi wo no mo a ne nkwan na nyina brabo obo ye nyina obi nche na de da ye onwanwa ho wo de ya bisa asofo no mo te nsam o osofo obi nche ma de da o now so media minimum senka Bible no say ma no de bema wo ani nti debia I make sure say I give people enti say ma no de bema me a senka me ma wo senka obi nso ma me but me ma me nsanka o say for far too long obi nche ma de da me nka me da ase ababa wa bi nso ono nso so efiri bra ye wo no ani firi ya ohunu bema ohunu oba ohunu obia bema bia mfre ne nse ne peda na wo hwe oba besia pa ono se bema bia mfre ne nse ne peda utumu se abrabo na ye bo no obi be se bompa na bibi nsikwa oba pa wa so obia enka nche ne se obaba wa wo kra feda people are going through hell but anopai na wotwi I have come to tell you say awurade say every sorrows and pains shall pass because we be ni nyina de free ho na ode anije e na be hye na nemu ye the sports to aso e de amamo ofre me obowoba ofori amanfo onso ofre o say me se frɛ me obrempon otafrija opoku na ebi amakodi nkonimu anka no pe wo senka wo hye fitaa na wo hye tuntumi chairman enna de prampram edu enna so odian ka jene ho me na enna jama o shi jama sa awurade ne wi na atade no so de me sure say ne ma halina so de ne de wo so o niam si pa me nkan na da me te serious na e park ne so aya teche aye chaka no ogina na empabo no de what teche no chese wo tiam kura chese wo nwe ho mpo nti mo se na wo se mu twitwa pictures ba na nka no pe ye kan ye agye ni be posti
ya dia ma adwempa nto be post wo yewo senka sisi e nka wo ka say na nka Kwame Asante o say keka no ye donation ya wi ale de ni abeba okay keka no ye ni donation no na also a promise team no week mu so ode eno ade o mu wi ape no de 10,000 Ghana cedis 100 million di ma place so mfenso mbotum mfento nsuo no enka de ode akaso ode be ma mo 10,000 Ghana cedis 100 million so mfento nsuo no eno a enye so obisi o mu amani nie odane o say o mfa we ntonsu nene a week mo ba be ni donation amount nka sa na last match no so donation aba by 10,000 we dey no modern born ko so no a na me na hwe game no so obrimpon on hwe game mu odin sa da nti boys ni wie ya o say da be mo nye 10,000 we dey on no ankasa ni botom o ma ya de pa kutuku players na ya de o mo wie wo senka empanimfo boka na o mo do o mo ko baabi na omukọjuju omo ho kakra so atase se oni akwada ohu ekọ baabi na ode niema soa no na woka kira akwada ne se yeduru ahenkan anim ho a mesoa mo ahome enti akwada na ebo ne ho modin a eda ni tirim nyina ne se meduru ahenkan ho a mesoa ahome afa ebedu ahenkan ho yesi debi esa and also for the first time we dey in Kane chairman Linford unse ye bobo na supporters be ba park no so tine bia no nim se bia after game bibi betime eden asi enti na me director na no nim police fo no be ba ko mienu miensa bi enti ye pon game ni penam so offer police for say we do obesrem the was in a victory na ba no e be yo mun lead team no e form nko emla mesi achimota in January oboba nyame se nkan for the first time Kutukuru Warriors police escort ni lead team na fiti pram and the bus me say bus phone ni asa so and the police escort ni di anim pan traffic nchen e de ba ya bi do achimota to do achimota na police amja kwan se yenko bibienti nyame adom say next week the same thing say ya no me de yeko police escort ni soldier phone ni be lead team na and tema no soldier phone ni police escort be leading fiti oda de akudu tema bo game no esan de aba problem bi ensi odi ankan kwa me ebo na thumbs up to team ni nyina o ma ya de and almost finish it hard yes dia ogu so no omre ya wa wutumirika no nso enwo so nso bre enti otafrija to asoma okay abusuafo ye na mase na fe ye na obo base na ye fa gudie mu nsam no ye mfemra ye mfa sida no mfemra standard mineral water ti edini ye standard mineral water ensuo na desei na ensuo na sabio sa wonnom na da tekrema so a ugbo nse unum suo nse ensuo bi wo ha de we ensuo ni toto no wan pensuo a onnom abetima abo onipadua na me ka bibia yare de bebre be chichi onipadua no enu ntina standard mineral water ba se de opeso bia pomudi nsam no ewie ni peye esanse Kotokuru ase be qualify ya the standard mineral water ene nyame adoma wo mo so egurom na standard mineral water na nche on be sponsor Kotokuti be bia Kotoku be ko bia no na standard mineral water ene dom be ko it is standard mineral water din so na de se wo ye wedding se wo ye engagement se wo ye ifro program bia wo ye bia na opensu papa no de asevia eno an standard mineral water se de oba asofo na ukọ asole democrat miracles akese omo ye mumfe nsom na ne mompa enfenhyira so no standard mineral water is and says no nyankopon honhom tim nyankopon abofo tim etunya di guo nipa no so a bonse honhom fi atini so nia no na eyi afri no so it is standard mineral water de bia do ani kire also per standard mineral water yamfa number no 0547 33 43 85 0547 33 43 85 offer standard mineral water dudo bia wo pe bia no yakasa ye de bebro afa big sound phones aba so per techno phones open infinite phones afa itel phones money phone iPhone 6 ekosi iPhone 13 Pro Max maza ye tuntombi wo ho me Mary cancer na sin awakogin iPhone 13 Pro Max into say yes obama me ma me no wono okuta phone papa enye ye num de bia sebi wo boni trimasa na so ebi enti na is a big sound phones there wono na kemo down tuntom phones papa afa open television set 5032 kosi 75 maza okọ big samwa obetimi ama afa webie phone shop opeso tutudu obi akoguma okọ ebetimi ama biato yanko eyo bogafish abrosa no so a ofa JB Story Building name yanfra big sam e wo 0242 87 2049 0242 87 2049 eye big sam phones aso yase anopa ya de 70 ba afa flight number
aba 93.3 yɛnhyɛ CFA free UEFA Nations League no matches ne because na say ene ko ye Czech Republic eto side free Spain obi a hye nyonko no eka mienu Pedri ene abrante fa no Marco Asensio ene Bogos no edema Spain afi Portugal etime twe Switzerland ebone kanai Switzerland etimi afọ ball and Tottenham Cristiano Ronaldo etimi ball 2 goals yede mu sabano yede ba afi Serbia enso etimi chi Slovakia ebone kanai Slovakia eti kanu bako afi Sweden etna ho Norway ebone kanami no Sweden eti kanu bako Cyprus etonsa ade fetime fa Northern Ireland obi afọ ball and Tottenham afi Kosovo etna ho Greece ekobone kanu bako Kosovo etimi ante Gibraltar enso etna ho ema North Macedonia ebone kanami no Gibraltar etimi afa ball Antwerpen Bulgaria etimi chi Georgia enso anawso Bulgaria etna ho Georgia be bone kanunum ema time fan Bulgaria eti kanumie no ansana San Marino enso tena ho Malta ebe bon ekanumie no ema San Marino enso etimi afa ball Antwerpen nyame adama next games no say ene be ko Austria etonsa eda fe Denmark afe Croatia etonsa eda fe France Iceland etonsa eda fe Albania afe Belarus etonsa eda fe Azerbaijan Latvia etonsa edi afe Kazakhstan na fe Andorra atonsa edi afe time fan Moldova na fe onso timi da yantan so a yakamu san kaka no etimi dia kireo yenko wos ni ani komo hunu se na FIFA World Cup playoff no timi todwa hunu se na Ukraine for no esan se opani fan Vladimir Putin Russia for to come ne koka Ukraine for nti my wo for fortune on playoff no edi sensen endura ne jebo timi bedu ye ma me no kase the worst etimi chi Ukraine bone kan ba ko a Ukraine etimi ante me no kase the worst ne ko jam wo FIFA World Cup beto dwa November wo kata ponten so na no say wo since 1958 and a conformity me qualify for FIFA World Cup no a che ye pa na so no opani e fa no Gary Bill and ne mlantia no etimi qualifier kobo FIFA World Cup ni bia yakamu nsam kaka no yetimi dia chew Manchester United me no kase die akadwie na fe omni abrante fan Adrian Tembes awusia kan edema Ajax Amsterdam me no kase de bibia etimi awie akase ne boy na fa Adrian Tembes no ebe free Ajax ababe sign contract no edema Manchester United yakamu nsam kaka no ye dia chew former Manchester United player abrante fan Matic onu se afio ya eno de ni bobo no ebe we Manchester me no kase Jose Mourinho ya ni boy na wie ama no kase the Matic free Manchester eguram ewo Jariwasi AS Roma yakamusa kaka no yetimi ade achew Juventus for our far branch fan Matthias de Ligt where defense minister elma Juventus aka boy no extend contract ni from Juve boy ni said dabi enya de obe extend contract no elma Juve esan say o penny fan Eric ten Hag Manchester United for no pa branch fan Matthias de Ligt eti boy no kase de kokwasa eno ye on person obe extend contract no mom o person wuram o Manchester United yakamu sam kakano yadi achew Portugal yakone ni komo head coach fano Fernando Santos unuse no Portugal etimi che Switzerland ebone kanai Switzerland etimi ante na openi Fernando Santos so bone mlante na baso esa se Cristiano Ronaldo etimi ball 2 goals ere ma team fano Portugal o si Ronaldo aka Chelsea afie FIFA World Cup no oda oso daye se Portugal for eso etimi left trophy no eti openi Fernando Santos se Portugal World Cup no mo ban se kakai ene komo fodi bedi musam no yedi amana Pepe defense minister adama Portugal o si nyame adama FIFA World Cup ni kwana wie ye pe o de football no ebe wie ye FC Porto so ono so de football no ebe wie ti Pepe se yen kan kire Portugal national team no na yen kan kire FC Porto si aka ne ma no se nyame adama FIFA World Cup ni bana wie ya ono Pepe no wa retire e de free football ma ya kamu sam no yetimi e de akire me no kase de Barcelona boboko no enso ene abrantie enso edi komo wo se se Barca for enso yetimi contact Liverpool abrantie for Sadio Mane yesi Mane die yeso nkono de nkonya Barca na babeko esa Osman Dembele yesi akadwie no ani Chelsea awie eti yesi Barcelona for any titem saka Mane enkanyentom na fe omese kan enfema FC Barca yakamu saka kano yetimi ade a chance ho me no kase de Manchester United Savio Milinkovic-Savic yesi akaka klabi na brante no F Lazio abewuram o Manchester United yakamu samano etimi ade a chance abredie yamra Africa ne ni komo ya sha free AFCON 2023 Baswa la Côte d'Ivoire matches no say ene koye Malawi boboko no etimi chi Ethiopia ebone kanime no Ethiopia eti kan bako Egypt etimi chi Guinea ebone kan bako a Guinea etimi ate saso na Madagascar etonsa ade free tima ye fan Angola obi a hyenyoko no eka bako enso ho Botswana etonsa free Tunisia obi afa ball antimi Anthony nyonko tema yakamu sam no etimi edi achew enso ho ya fe yenko
na first samno aka no ya famila eno aguram e chese Angola ponte so a the Blasters of Ghana aso to a team I from Central African Republic I want the game no kwahye so Abnati e fan Kudus Mohammed edika to atena na so Central African Republic for back e betika no e ma game ni bawie no na chese Central African Republic ahye baako the Blasters of Ghana aso etimi ahye baako se ohwe table na say enete the Blasters of Ghana our 4 points afei team ye fan Angola our 4 points Madagascar our 1 point and afei Central African Republic and so our 1 point na Ghana next game no ye beto Angola na e dia kwahye so na afei Central African Republic and so atwa ye Madagascar na form so etimi dia koboma ya kamu sam no ye etimi dia chewa ne game bako baso Equatorial Guinea etonsa e dia afei Libya na form so etimi e dia boma ya kamu sam no e dia chewa straight away yenko Cape Coast ne kodi komo esa so hwo ye no yenko Angola mom na yenkodi komo mra wo hwe no coach Otto Addo wo hwe ne squad na what start game na enie Royce Atizigi ne dapo mom afei Daniel Amante wono no ball captain handband no edema the Blasters of Ghana Osman Bukal ebo game ni be afe Gideon Mensah Jonathan Mensah Edwin Addo Abrante Fan Felix Afenijan Kudus Mohammed Joseph Pintel and afe Daniel Kofichile and Andy Yadom weni mnate dubakwa ehyasie edema the Blasters of Ghana na so hwe eye coach ni changes no ye na enie Abdul Fattah Wishayaku ebeyi Jonathan Mensah afe Kudus Mohammed Abrante Fan Baba Idrisu ebeyi Edwin Addo Abrante Fan Kamara Di Sulemana ebeyi Joseph Pintel Akwasi Right ebeyi Abrante Fan Felix Afenijan and afe Andrew Ayu esutimi bemo weni enu changes baako sa enuma coach Otado ene ne mlate ni years still enu ene man koye game ni bawie no no bia hyenyoko no e ka baako team no ebu na ketem edomani achemu awo Japan esanse 4 nation tournament bi ebekoso Japan me no kase mlate ni bi ofia wa mo so bedwane team no na afa team no ebu na ketem akopiem Japan na makoye se ene man so ebetima koye edama the Blasters of Ghana yakamu sekaka no etimi edi achiro yankwa Kotoko na yeni komo team bitem wa South Africa ya fan Kaizer Chief na no mo fetu afejan sa brand ya fan Frank Imbera no wa ma be 4 point no na fe Mr Imbera so awurem akosi akan era ma Kaizer Chiefs ya kamusa kaka no atimi ade achiro ho afe yanko Division 1 League na yeni komo na Division 1 League ni de ye fa zone 3 ne pe esa se nyame aduma wia ye trasia ye de beba enua Namia FC atonsa ade fe Tamayut obi an 4 ball anto Tamayut kra kodi red card me no na still Nania etimi an 4 ball anto Tamayut etimi an 4 ball anto Ankuti etna ho amo Dako Toku Royals ebe pone kan ba kwa me no kasa Ankuti etimi ante Kingsley afi ye penalty ene she goal no yankoti e kwan go no efa so eto atrem commentary and with the Ahenkan FM commentary and I have I'm a look at the penalty referee Salamia Bless while it's like the penalty I chimney Kotoku Royals penalty Aquadama Kotoku Royals penalty Aquadama Kotoku Royals final Kingsley every year at the bottom and what is the first goal first goal Kingsley Mato if you don't want to say Kotoku Royals last game on penalty that was sign off and I give penalty and just the player penalty players of penalty and they can Kingsley Mato and it's not penalty against goalkeeper they do use Kingsley Mato the second against the referee I wanna be Salamio Bless and now free Mato against Yusuf Seidu Kingsley Mato eti na se weni ekwan agono efa so eto atrem enura na sansa kan Liberty Professional eni young boys game no ehihye so na enso timi to won kran eti game no entimi amaso entene 7 pm ya ena game no eba so ewo Carindon Park sa game no ya ni tita ho de beto fom bia ya de ba be da se we league table na
Oda Kotokuras enedi kan wamo ewo 62 points afei uvrema Tema Youth ena babeto sumi no wamo 59 ena afei to aso na Liberty Professional ewo 58 points enso ha yedi musam no yedi abete ne se Liberty kobodo se kukuro dia ena de no enya nyeye ede no wagemo na no after the game ni barrier no ena Kotoku fans ne say plus momla ne mom paye mamo yenkotie sema eye fans no paye no mo boma Kotokuras no yenkotie mra. In the name of Jesus, in the name of Jesus, keep on playing, keep on playing, keep on playing. In the name of Jesus, in the name of Jesus, keep on playing, keep on playing, keep on playing. Na just say when empire na no fans no e bomba na just say fans no bomba team no na just say no de utempa bo no la e no de nya gro NC e wa chese pram ponte so na after the game no yenkotie no momme any the one na just say team no nam kwan so ba no yenkotie moro na no de nam enkan e bepiem e wo odan no. Na just henti enya sam kitom se awia ye ba ye wo bebreka odan kan kwam ye bo after the game yani didi komo eniam sense odi woye na game we na kasa donation mi be koso ana ye koti emra no jan kan kwam ye bo e donate 10,000 Ghana cedis e dem atim no me no kasa the dia to je money grant 10,000 Ghana cedis 10,000 100 million money oh plus wow the guy yeah adult na wow and the papa of fear wow it me no kasa match any for the work aside and that much ready 10,000 Ghana make you see out yeah man you good ya back wow they twice no more there some don't win match no wow omu nya win here as I see from here ya the poor no mu timi come anymore ya bad ya poor in the asua and you see them coming at them and no come some time you be galip mo last year be come to and they are pass who be jalu and man am dey back who na da na just say when is some odian ka kwam ye boa enso ade tu dwa na me se awia ye ne odidi nkomo ne bebre awia ye ba ye de latest ni ne ye beba Ghana Premier League na femi solenko say ana made 32 ne koye Akala Lions etimiche brekum Chelsea boneka ne no brekum Chelsea etimi ante afe Beche United etimiche Doma Adwana Stars e boneka ne bako Adwana etimi ante Bibiani Gold Stars nso etna ho West Africa Football Academy boneka ne nan Bibiani Gold Stars etikanu miensa afe Dreams FC etimiche Ashanti Gold e boneka ne bako Ashanti Gold etimi ante 11 Wonders etonsa edefe Lagos City obi anfa ball Antwerpen Elimina Sharks etna ho Medium akobone kanemiensa Elimina Sharks etikanu bako afe Great Olympics enso tena ho Asante Kotoko bone kanibako wetimi ante Abrante Fani Mbella ene bogo no ade matima ya fana Asante Kotoko Karura United etimiche atu e bone kanunum atu etikanu bako afe Kim Faisal enso timiche asofo e bone kanibako asofo etimi ante se ohwe goal king race na Asante Kotoko Abrante Fani Frank Mbella 21 goals yawa no Ashanti Gold our 20 goals aka 2 games near the Jumade no abana wiye ohwe table na Asante Kotoko waje league na wiye 63 points afi Beche United our 53 points Samson na Mediama Sporting Club our 53 House of Folk abatoso 9 our 48 Karura United our 48 Brekum Chelsea our 46 afi Lagos City our 45 Adwana Stars our 45 Great Olympics our 44 Akala Lions our 44 Ashanti Gold our 43 Bibiani Gold Stars our 42 King Faisal about 39 points Dreams FC about 38 RTU our 35 one more monam kwaso relegation enye 11 Wonders our 34 West Africa Football Academy Wafa our 32 and of Elimina Sharks our more brafo no also etmiawe Samson akoko football na say anetie
a juvenile football no yɛmfa na fe yɛmfa resource no yɛmfa to na juvenile football no yɛnkɔ under 13 no Jamaica babies nso ɛtra wa Power FC ane ne bakote under 13 1 22 afe YMB under 13 etimichi Battle FC ebone kanemiensa Battle antimiante saso na shows anso etimichi Red Talent ebone kanemieno Red Talent eti kanu bako KTK eto soccer missionary obi amfa ball anto atem yeba awia ye de nsam no ye de beba sa bredia me sole so ema the best morning show host of Boba aba betrance na fe na dwada de watimi akomande wiem ye nhye biom de yakopon enka ho ewo Yesu dimte baba Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM Okay, Yena sports team na say omode de ekoso ewo agoprama so ede ebreye yet was so 26 minutes after 7 live on Ahenkan 93.3 FM. Enti sanye yaka kire yen ho se yema ye bambo ehu hia yen no en sorry ne kra titru oko Nigeria enra ebeto edwase enkrofo a womo de omo adane ohuriye mu jampo mutimu da bonefo no omo koto she asori eso ema there's thousands of people as we speak enipa there's 25 ena omo ekunwom ewa asori omo kwa asori o omo kra so omo kwa asori na omo gusu omo ya asori no ana enkrofo ekoto she wom so as we speak 25 worshippers were killed. Menu ka say omo ekoto tutu ni enim omo so omo ye kwaku ana omo ye kwadwofo na ye gira we so na ya san aka ye hu se medical aka kire mo national security e dia babonten se terrorist for no omo target baby a ye gather social gatherings ti se ayie
te sɛ abedin toɔ te sɛ asɔre dwumadi a ma nipa twahia bɔdɔmpem no ɛno na wɔn atagete ɛne nti yɛbɛsrɛ mo kɔ asɔre a ɛyɛ a mo ankasa mo ho no mo nyi binom na ɔmo mmɔ ban ɔmo nya security ɛmfa ma asɔre no as we speak kɔ Nigeria ɛhɔ no mo ayɛ biribi bi a kyɛ sɛ wodwen ho ɛnte aseɛ na wɔtwetwa mu no na ɛbɛtɔ odwa sɛ Methodist sɔfopanyini paa o ɔmo ɛkyere ne sie yɛ ɛno obroni fɛ no kidnap no ɔmo kidnap no ana ɔmo demand for a ransom yɛde ransom ne ma ɔmo wie yɛ no na ɔmo release ɔsɔfopanyini no Methodist sɔfopanyini o nti nka wo ba yɛn ha no ma Methodist sɔfopanyini paa okɔ Nigeria ɔmo ɛkyere no ɛde no ɛkusie yɛ ɛdemand sika sɛ ɔmo fa sika wei mfamra na ɛnra wabra asɔre nsugusu a ɛkɔ soɔ no ɛwɔ the southern town of Owo ɛno wɔ Ondo State Nigeria asɔre ma ahyia ɛsum nyankopɔn no enipa bɔnifo yɛ akɔto ahyɛ ɔmo so ama me no ka sɛ nipa bɛyɛ sɛ 25 kananana ɔmo atoa nananom ɛwɔ ɛnseɛ do enti yɛbɛsrɛ yɛn nso so yɛ ha na moma yɛnsua bibi mfiri mu yɛkɔ asɔre na ebi mu nya security na mommɔ mpɛmpɛn ɛmfa nwen yɛn afei baabi a yɛ amode mo mma no ɛkɔ no ɛhɔ nso asɔre mpanimfoɔ momma mani nkɔ hɔ no mo enipa bɔnefoɔ no aba ɛna no yɛ Togo abranteɛ baako gyina nipa ma okɔgyina edwam ɛpoma atu a wɔbɛto God being so good and as security officers na ɔmo hɔ no ɔmo nya tip off ne ntentem ɛna ɔmo kɔto hyɛ abranteɛ yi so gyi tuo ne free ne so ne nsam ɛnte saa anka ɔkɔto tuo ne de egu market women ɛne men na ɔmo wɔ dwa ne mu adwadifoɔ mmaa ne mmarima no anka abranteɛ yi kɔ akɔto tuo de egu ɔmo so yɛfrɛ wɔn terrorist amimfoɔ mepatɔ ɔmo aba yɛn mpɔtɛ mo ha no mo yɛ Ghana ha no nso ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo wɔ ha but ɔmo nya entry ga wɔn ɛyi bia ɔmo action enti yɛbɛsrɛ if you see something say something no ayɛ ka no ma mo nya ma adwene sɛ yɛ aban no ɛna enya na deɛ wodi sɛ otim sɛ yɛ aban no na enya ne mantra bi ana ne slogan bi if you see something say something a wanhwɛ yi a na wadi dɔk no kwa moma yɛn nyinaa yɛ ma yɛ ni na hɔ baabi a wote no wohunu sɛ obi twɛ n'ani kuru wo awutumi di adanse sɛ onipa yi sɛ ne otwetwe n'ani deɛ bibi enko yie entempa no anu abapirina ko bisamu asɛm entena asɛm ane nye nsɛm ansa Nigeria fo ye ne yekoto hye wo so asɔre dem no menyi ni sɛ senka no onimu pass ye bekoto ahye ne so asɔre dem anka obekɔ yakoto ahye wo so ɔsɔfo panyini ene asɔre mpadimfo no bebre no ayakyere wo mo ekosie members no nso emu aduonu enum 25 ɔmo nyina kananana etuo na ku ɔmo nyina ɛyɛ Nigeria ɛnya akyirikyiri baabi o Nigeria ɛyɛ ankasa nnuanom Nigeria fo ha ya na asi ɔsɔfo pani kura yɛtimi akyere na sie na wo church member ɛno nti ya no mahwɛ ne yie moma yɛnyɛ security sensitive wo ankasa wo bambɔ ma ho hia wo ebetumi a watch dogs na matete no mon resource wo mo entinka obaboabo ha no maboabo ha say mate say so mo watch dogs ni bi wa ha nanka ma resource wo ma mo musika ade bi ehia mo ne tuo ne sa ne manoma na ma je license ne nyoma wala say na mo ankasa mo mfa emmo mo ho ban mu gya ni nyina se Ghana police na enya wo hwe police to civilian ratio na yeyi police baako enipa be 3000 plus na wo hwe wo mo can you imagine yen security police fuo yi bebre no krampo nyu eni tuo akode omu ni bi eni nti moma yan kasa nso ye ma ye bambo ho hia yen ye ne se beboa yen eno ne security alert eni e dia ma wono Nigeria ha ya Togo ha nso sa Ghana nso so mpanifo me nya ne nte se amimfo no ye ne omo ne te Ghana ha enti mo ya hoho sem no wahu obia na magye no obia no mama ni nko saade no ho saade ase me da se bebre enipa 25 okwa asori enra wankoduru fie yakuku no e awere ho
Ewo mu se Ghana ye jinyami di but Nyankopon ama ye nyansa. O se yemfa nyansa ne nya adwuma. What do you say? Ghana ADCA Obwoba ofore amanfo emamo aten edeba Ahenkan 93.3 FM. I don't see you to sa pena just here the oda chinti na de to aso abraba kwantu mu afutuo ni mu adisua ebeboa me enunti ena de bia na ye de atoba ma so ne adwen ho kakra ena no pan so de ye de nam eyetiawa eyeti I say do not give yourself unnecessary pressure. Do not give yourself unnecessary pressure. Pressure ehun hia. Competition ehun hia. Now one can say the amount. Do you know? And now me know can say a lot of people are going into their early grave, not because baye bi ne kun no, ana say bronsan bi ne kun no. Ono one can say ni brebone. Ono one can say ni brebone. Na say kwa de si phone ni bi abaso e frɛ no iPhone Pro Max ne hwan. Pro Max no so mu ahoro bebre. Na mahu say Kobe K UCB. But men tena si misa me ho say Kobe K ni use no use no one phone e kura na ebetimi abakra say eye fake eno wo ho maanwe no ho ebetimi abase 2 eye Pro Max ne kura no but ebia na owo botaye ntia o use Pro Max no ebia na Pro Max ne kura no but Pro Max na yare iPhones no bebere yare o ekura opabon sa ado hye bra wo mo bre no eye ize omo bi use iPhone Pro Max for no phone na do into bo no abehu no kura tissue kese aso de pepa na nim hwan odi kan de to ne nsam ansa no de phone ato so because ado hye ebi kwampa na damfo bi na auto atwe no oje ye wo hunu se kura no na wo de pressure ma wo ho me nso mi save sika kotobi o tai hunu o secondary schools ahodo no secondary schools na sa ade ne wo pa boys no we hu se ne namfofo yusu iPhone into no nso ekwa bi obefa so bia obe yusu iPhone no bra o school mu ho no mo se usua ade na wa pedache papa de ama wo ho se wutimi mia wutrim na o build a very good foundation for yourself o be si dache de asiso a iPhone na saying one cause you can buy it for yourself. And 2 iPhone na wo kwa akoto no e wo so wutimi ti ase se e ade a ebe generate sika mame ana nkrofo use bi so I have to give myself unnecessary pressure, get myself one, and that is it. Okay, enti wo ma wo pressure na wunya phone ni wi afa what is next e de ebiem iPhone no yawo app bi wo no ma ubia is it only app nkwampo ade bi abe bi demand bundle ade bia se wankasa wo picture kra wo phone so a wo hwe no uni bundle a yesi ubi emie wo pictures wo a wo twa egu phone so anya se wo Facebook ana se wo YouTube ana se wo baabi wo gallery na wo kwakohwe no yesi se uni bundle kra wunti me hwe we ho ye phone and so be unankrofo they are giving themselves pressure obi ama ne boyfriend pressure in the name of yaman iPhone. Madam, oh my ho unnecessary pressure. Why we ya wari nkra wunya bi. No akonya Pro Max. Tie. Enkrofo etwa ntade, enkrofo dressing neat, enkrofo from head to toe. And then enkrofo they are giving social media pressure. Oko social media no so on mo ohunu se na dam for every Sunday bia on changing atare no owura ha no ofa no osin ha ohwe sa no ana ne ho yira no bra ne ohunu social media no madam enye ni nyina na enokre o bibiri na e fake especially in celebrities no otumi kwaje obi atade atwa owi ano na de akoma no oton business o ye no enti uhunu se ne obi akwaje atade bi ehye no watwa fefefe wakɔhyɛ wig bi na kama ana no okura phone bi kama onso so o ma ho pressure sa okope bia bra madam obekɔ bɔkro no na kro no so ni ma bia de obekɔ na wieye enti ma ho pressure
So one who are able to me yam phone for now use now a very good foundation for yourself and build a quality future on that foundation. Tomorrow you'll be able to buy whatever phones, whatever things you think say you can do it without any difficulties. But in prayer me no ka say ya adwuma ya wo ye kura ya gifri wo nsem we no ano no uni adwuma bia ye biem no. Also you are giving yourself pressure we ye bi we nso ye bi hwe satade na ye mienu pa si to so bomodin ase obenya iron pressure was what the man who say ma wo pressure set me pe iron ma wo pressure na nya iron bra odi ai ha benim penimfo ntena ase ontare mienu miensa no nya abotre si to so empaboa no so we na chia na dia masumeka no etwa bi ahyase na ene wa fa level o san sa na chia no o yes ade ni nyina anya sebe o ya tete kwa enye sebe untimi more life ni bi hwe. Let me tell you something. The only people you have to impress your family, yourself, not society. Into what you are giving yourself unnecessary pressure or in the name to impress community, society, the group you join. Sorry, I will call suku I will call ekubi I will join and crofo as some to so person was some adwaman na abekobo krono na obekobo obekoye de ensem fata wan hwe ya edo obeko owu a ompe emu ene onenam social media no so na wo hwe enkrofo a ewu 20 22 23 30 na bibisa me won say na 70 80 94 no mo he. It is so pathetic. One thing so amababe unu say amabaye trend poisoning. Yes, ya poison. Edi bentia unnecessary pressure. Omede ma omo ho. Me nam fufu ekokrom ntimi nsumi ikobi ye ko party afekuo basa. Oyesa obe wuntem. Because enipa na no na ma from madam for no. Say ye twa omutirima mu wahunu ne ye hye omutirimu a. Eya na omsere kire wo no a. Anka wuhunu se nipa e bank abefa ha. No akofa sebe abo adamfo. Enipa eye bad. Enipa ye bad o. Enti nipa na wo fona adamfo ma unnecessary pressure hwe ni ye. And then now I'm Kempiski or China now a golden tulip at the China when I'm ha Tomrick Hotel on Masa Kintakunte and why don't give yourself sa unnecessary pressure. No, don't give yourself. Do not koto. They flaunt it for social media, but that is not the real life they live. And if you koto to it, you take yourself to your early grave. And na me pese bebem. Oda chinti. Kakra no a wobetimi no. Yema wo ho. Ebre papa e wo ho. E de more dasani bia. Ni titiri ni wo mo nya botre na omo twen wo mo bre no. Ebre papa wo ho. E de ma omo nyina. Erade nka wo ho. Na adam no so mfa ma wo. Ti ase se abrabo na ye bo no. Esu obi ade ne dia obo. Enti so obi ma ne ho pressure. Ma ne kwan no ma ne ho pressure. Don't join that company. We've got a lot of friends. We see them flaunting so many things. Listen, say Yankopon ye cry wadom na o ye bibi di ama ho a. Don't be quick to announce it. Keep it. Nyame ye wadom na we are make say don't give yourself unnecessary pressure. No wetimi asave sika na de ye nyoma. Oh yeah, when they are flaunting things, allow them to do whatever they think they are okay with. Will keep yours. Until say ebe cookie ebe bin ebe ye bibi awie no men ka ho asem nkyire nipa enipa ye bad ohunu se nipa ye bad a obetumi atoto nioma yie na obenante akoba bi ebe bo mo erade nka ho daache enti tiewe na ye nyina ye fantu ye ho fomfa mobra na ti ase se ye we a ye daache be efe erade nka ho I am me, love me.
We say good morning, dear host. Enchankoma Dr. Efriye Akoto, or just the best agric minister, or science a future president Edema Ghana, or say or no the best replacement Ediama His Excellency Nana Ado Dankwa Ekufuado. Yeah, dear. Or the message now, Banti Makai. Yeah, that's say for coming through with your message. Or see a friend is saying, Miss Ella Tieku, Quada so and what the free ebaye. Yate? Yate. My uncle for the bunker time was so fun to admit in a son farmer 43 minutes after 7 live on Ahenkan 93.3. Me pato media go so with you to the say matching. The bunker ena yedru so ompani for machi am mo ko de na so nyame adom me ho ye papa say weekend ne ko yi de nyame adom ja yetin kwa mu yi de sa atamfo ntimi am mo hire sure omo susu ye no magina tuo nyina ka omo tirim of course ena atie si wo mumu enti wo hia omo anu omo animu asai asewo nyame nyankun ye atamfo so be kwaso abresa ayi payawo wo bisa ne se ne ho tesen o si nyame adom me ho ye na matamfo na ebre no kure ya tamfo do me kwaso abresa so ono ka ono nkan kwa bepa afiri ho ana ozo so wote ho ozo te ho ana NTS ana ohu ana ne yam gini vim ohu na obehu obeba bia nso ne nyame gusu hira ayo kama eno so na ono so mpei enti wo early grave na wo be kom na ya be sankwase ya sabi sabi pepeneti and also NPP Eastern Region omu nyina be board dompimo ho ukọ ho ho yeah sure ja ekofas here enti say na ehotie euphoria no how was it well na very interesting I think say eja yankopo ye bi ma wa said enimu no na wada na se endo MPP for omo ya ade say omo kai ye say ye wo beri ma bi wo no ma wa bra wan mo petumi no omo do mo hye ni nsa nti ehu hia say omo na se da koma na omo fa ndi no e ya ade a esombo ti endo a ye mo ma ba so ho omo ya ade pa na ekuo ni so omo baaye na mpanyimfo a omo fra wo mo so na poe mantem ya especially sa MPs for no ko bi obeka so me wo adwuma bi di wa ha me kwa ha MPs for ni nyina meka so almost omo nyina ba omo Eastern Region there Deputy Minister of Finance Mame Sarah Mame was say Asari abena was say Asari omo nyina no ebaaye ye mpatam ya no MPs for na bo Kennedy ne onabo Alexander Kwesi Akwakra so ndi sini na so asane mo so across so onabo Oluwa onumu nyina bai bremu MPs for ni nyina no e bai na party for campaign for ni so onuma omokroma fra yebeka so ompa omanya MPs for former MPs for no ene omo so omko primary so omulu su ye omo nyina bai na yin so ho megina manimu a senior senior megina manimu a oh I see ejina senior te punachi na mampanyi futuni ti asie bia beka so mma no ni titire ni ana enyo no na yetuchire ni okay ba so beta akiri I see majuma de ne kon kama senior one megina manimu a I see no abon white na kuku atu so kura enye easy no the VAT by na onante ye bakuna sema na pesa pa mami so was yentimi nto aye parking sin che ana on obetimi atonti no de bae mampanyi futuni no onu ntimi nto so nko wonto so dia suma gas ya na boys bi akona agobu egu mu shape no to say de obi gina ba bi ju so susa si anu so mu ntanum no enti MPC no mo empotem ha no mo ye 25 yes omo na buy and MP amantini din wona bukwadwo oponkroma say honorable Kwadwo Oponkroma say what they meet the press no abehye kwasiara yeah enti I don't know say ebia na or occupied because of eno ono na ndra amantini din but there na MC for no ntine no musu nyina so wa asie bia eno ade
ye krabehwe omo ye ma ne ye fe omo ye ma ne ye fe omo nyina de odo bebo odom na wonom so a na eja omo pre so a na bi ni mechanical executive yi omo sisi anafa no minim ye krasi minim baako yewra kisi akomin kisi no ho obai on oh fine na you say David Pra ono meti ni din sure on the on so ba me say that ni din pa nti endo a omo ye ma ne ye fe omo kire sampa omo ani ablation be kom ho abom na omo nwotwe na omo pese omo bum no omo abum ti omo ya ade ti endo aja omo wie nso odidie ne enom ko so kama na omo nwotwe bi bum de oh so omo si break the 8 ananya ni twi no offense saying nana akomia nana akomia se onji ndi se 8 bi wo ha wase omo breakim communication ayi no formal communication ayi and also onji ndi I think I don't believe there is any 8 to be oh no obusa no obekirem si ano ba ku bi kura di kan bi o mle fini di also kan sa so no de omuni 8 bi ombebum de onim ne se ombe ne power nje bi awen so obe won kiremu oh okay I see caption na bi abasa I see ba omo de omo kapo bani abre enra na me gina manimu anso tie adwam no tie adwam no tie adwam ja omo de VAT ba ho de obi abetimi atofu onti no omo de baaye no me ya sure so ntimi nto abe pake oh okay sisa na okan no oh okay to omo de VAT wa na VAT ni so doso ayi bisiu ona bu bisiu oflato man tem tun baaye also the VAT buy say I was so oba because say no omo hunu gathering bi especially omo vie for positions so no person secretary yes omo hunu gathering bi say advantage enti we no senior tie bia no eye denyara obeba ono omo be kasa so I just say enti ndo oba ye se be kasa kakra oh I see tiedra na akono omayade amayade amayama na efefe onipa de odi nyame hye bibia ase na oyema wo a na odi nyankopon so asan adanase white ni so di ahim kama se nyankopon hu fufu ana na ni age wo soro ho nti amayade so di ahim mete anyumtofo no nso nka Wendy she kura nso baaye Wendy de minim sa na dwunu mum no mom perform here dia because omo de ne ye unse ye wie nyame de ye wie no na omo okay boys ne girls no great champion ne omane champion na hu se ja na SP Kofi Sapon sure oma ya de nti anopen so behwe na ye ne wo mu mpanimfo no abo enkomo de afa ho nti mu fa de obon krata ne to asoma ye Ebusia anapa nonso abo apa ho sema aduonum. Ebusia da obon krata ne de beyo. Die hia ne de be Ghanaian Times da obon krata ena me de ehye ase de ama. Na akwa wasefo na no memenda. Wonom panifo akwatra ase ne na na do chairman otina hiniem tinadwa. Kasa toto nioma na yase Ankosiaga Sanka ko wasofo ne ya se ka jamu de sanctions bi beto malifo so Burkina Faso any Guinea for so enso antentam kratai de honsem aba ene ana pay na encha no wanso yase video bi circulate ya kire akwada bi a chese ya mo treat no ya abuse akwada no eno so honsem da ha no mo wra bi akasa afa ho bright appear wakasa de afa ho national security force nsem bi danche ha se ya wonom ka kire ban boku ahodra wa Ghana ha se wo momo mani enko eye ahyeahye bi so pa ani omabo garu ana ye bungurungu asoro ho no mo enti yesi wo momo mani enko ho pa na ansha eboboba bibi betimi asi bibi besi enu ntiani aposifo ne wo keke ka ho ban bokodo wo monyere o motamu papa Ghanaian Times GT da obokrata ne anape na da obokrata me de atwaso the founder na the founder ana wode Ahenkan Ghana mampanyini John Kofi Diewo kofuonfo nyi dia ba ane wada ha na wone onumonyafo okoboy
this year wono na hwe asoro mo na hwe eye national health insurance scheme no eso woni na dia siamu na eye enkane ganama panyini oru akofo eka kire okoboy say wo dia mijiwudi pa minim se obetima abo adwumaden aboa ama eye national health insurance no etimi adi kitremu aye ntoto ya kama amapomden so afa ne tuma pa edi afra na ho asem wakukire edi abada oboka tai enso emu na owie ya no ana wate eye Benito Owusu Biu ono na eye masebe dwane de mare shomo atwoma enwa beja north na okona na dan kwa kufodo mamuomu a wono ane osoafo abede kira wo hye eye ensase ene obade ane omahodo eso ene odi ni mfonyi de aba wo se school for mofra bi nso kan ho e woda oboka tai mu ena wodi tudje chemi se enche yakopon ya atoma ye ba bedua nnua ye ba bedua nnua be se 2 million 2 million ya ba bedua ya me ade me fiada no ene wodi kan apa dwumade bi ntoma awatu di se one student one tree initiative that just akura ba ko bia so dua ba ko school for no school ni ba ko bia dua ba ko isi ade de aba betomu no enti en wasem so wode aba e the founder da oboka tan no enso emowei ene ensema woto the founder da oboka tan no e de ba ye ebi eka ho The Chronicle da oboka tan no ena busuamede etwaso e de amawo na wo shoda obokrata ya nsem wodi benya ya na enukro wesanso ono ya otadi quotation ba party o quotation wodi banso atimi se emu odru nti nsem no wodi ba no so emu odru onte se mo amokenkan bible so mo famu nsem nya adwuma ni bia eti wedi wodi mu nsem aya adwuma papa na otumfo ya se abai amano 400 acres nsase ya ebi dankran ebi da rage honomo eni esi ebi nso ya asojafo asase na minority fo bu afu papa twe wono madwuni bom papa kratai ede ho nsam aba na ekwe wasofo nso nsam ahodro ya ekopie mu ewo mu meeting na ese wo mu gina ye bi ese komusi edi tiasa Mali ene Burkina Faso Guinea fo no yese wo mu atwe ahyeda foforo ehun sam da ha secretary edi aba okoboy nso akochia eye Jack ne kire John Ejekum kufo ewo pediase kratay edi aba wonu manima ya sere ya no sere kwa bia anim we dia ya janu sere ni obi ono sere na ni tiruma yokusu se ya chomota forest there we dia otim se sere we dia abusua eye janu papa The Chronicle da ubokrata ensemu awade by ne anapay enono na the new crusading guide the ubokrata analysma ma yede etwaso ede amawo na wade atoda ubokrata mu akire se aya opanyiri ba ko no so na ni abrepa se wono so MPP amanyoko no braso aso no so ma ni dibre ewo mu na wotimi bu atoto no mama aya amanyoko fa ntoma pa efra eno aya obenfo ameyaw ekonfi waso no so national chairman no MPP amanyoko no madi ano aka kire MPP ekonu panyufo ne se omunya ne mugide ri tumi ne mana MPP executives no obama omo esgasia obama omo esgasia nti onso de aba ade aba betum ana au ade yeah do why ade ahina okay blofo ne de ahia Adwuma menko ahoma no somra sisi afi yanto so ye ni regional secretary edema NPP amanyuku no Yira Anthony Osei Ejeyi enkotwetwe nkomo pani uti yenkan FM so ni yamo ache amejo so wadaro mampu mbakwa de bode na daro mo odi enkwache ye de radio ase ma ye ni kan ma mutiri nkwa ewo gidia delegate enya wo mumu na afi ye mo mabaso enra dwumadi kese e ko so wadaro ma obetimi de ewura mu kakra ndi kan da NPP ashita for payment terminase mada ye delegate constituency executive we payment terminase mada party manswase enra you do media ye bedi wo achimo down to be precise ye Thanksgiving service ye near the Australian phone yankopose se oton super gu ya sma ko kache delegate so
omoje asem tu mu no moto aba ehye ni bonyam last week Saturday na abase ese ye dia seda ekonma yankopon because ye di kind ye di ni nchase nti ye wi na ye nya ye pa ese dia seda e mo twede ampon yankopon no the media was basically to thank the delegate, to thank God, and also to show appreciation to the delegate for whatever they've done for us. Okay, enti say obi bisa say why sa team na mo de to so unification and thanksgiving. I didn't mutimu say enkambo mu ni mu ana enkambo mu ho ma oni say tempi ni sakunya to na say adehye ko prayer na di wentwi ni we wetimi kakra eba nti ye wie no esese nyina ye kan egubom se fie ba ko mu nipa na etu anamo ekoyenim nti ye unification and thanksgiving service. I see. Time amo ye mo campaign no ye hu se mumu bebre no a ensem anamo keka ebinom na ase omo air drive on the part of tribal bigotry ne ye kan ho me no eka say mu opponent asum me wo gidie say omo de be campaign atia mo dia be ne nhwe ni mu say new executives here amabayi mo beye na mo de akan ni sa mess ni nyina na ankoto omo a mo be ko mo nchen akoka chom say mo be break 8 ni tirim na omo amfa anya adwuma so okase tribal bigotry mean into musa in the sense that in an election meeting no win na ye fifie back mark contest, but it doesn't mean you mean na ye kwa be win. So what I say ye ko akansi a obia ni so ade hunu ni nsusu yo ode betuga. So we if you have no, it doesn't come in at all. The whole thing is a contest ni eko. Delegates will decide on those that they feel say omudu omanima ebeyi. After no ye appointment I say the balance the equation because you can't see to a bar, you bit me unipen feedback based on their competency or based on the perception of delegate in work and GD. So we sankophony in area. Cranberry is only a funny say a payment team a cosmopolitan area. The Cranberry is only a fossil a balance now I fairly represented. Currently, remember the breakdown of the elected 10 officers. Elected 10 officers now. There were blocks via a MPP, the year Juma payment team. There were Achimansa block, there were Sikamine block, there were Ko block, there were Captain block, there were Krobo block. So what I say? These are the blocks the year Juma payment team, and there were Boka block. So these are the blocks the year Juma payment team. And the blocks needs to be fairly represented. Say the Bayer executive year Juma and yet in my. The Koto Abbey, people me nufi Captain block. People me nufi crop block. The chairman, if you call block, the youth organizer, if he Boka block, secretary, assistant secretary, Nasara coordinator, if he govern block. So what I say? Blocks now any fairly represented, no, Atimansa, Sikamine. And we have 7 appointments to do. The 7 appointments here, executives in Yekotanase, elected officers in Yekotanase. Me has spread the 7 to areas now, elected officers and Chuambano to balance the equation. So normally that is what we do. And yes, a tribal bigotry and as a BB balance, a delegate no in Susuya Mufi say the Ankofu Wedi and Nima and Nitoku Wedi and Nima Abeboy. The year no near a balance no to take care of it. I see. I see. Yeah, me can say because of more yamo campaign yetie messages yana more de na mo mfnamam. Ebi mo kire say mo regional minister efiri kwawu and inti moto chairman so de ma kwawu a whole lot of issues yetiti bebre and yedim so say politics amu yi and some amomo be kan am opponent and pay bebre omu som e de ekutia mo anything ma bibisa sa question no. But anu yi ade aba no eye ma me nkomadi na bibisa wa another question now o hwe mo anisu ade hunu enu nti ama mo delegate enya mo mugidie ato aba ama mo no a ene se mo be capture a certain seat na ye mo dia
a free mo nsam eno so ma ho bo asen net ye oh me tinha kan esi supose seat bi wo ha ye suban ene ye ene ma sa seat ko but enura ofedi esi wo akimoda even aspirant ene mu ko konte so mulusu ye nyina no with the exception of the chairman of my say ojumedi bi wo amanone ese se ukudi if you know they won't mean but he's without spirit all the other aspirants in our program now say it tells you how resolute we are as a party see through our own effort the lusu yenos no I can confidently tell you say we are ready and we are poised to retain those seats any afufu because we are going to use our research department to work on the ground to let us know the entire team this seat then we work towards it to get those seats to make sure was a seat in there. The next election is about 6. Okay, I see. I see. Inti mi jawa mo akokra no. Omo still a emfa ho ne enra mo ye bi mu bae but omo amane ne doors no pa. Omo tie an pay still ano say they are paced. Sa for na say me na o ka kire wo mo. Oh, make me say the majority came for the program. Yet the constituencies nina ebaye. Menje show say ene obi wo ha owo medina ikodi ye no. Nti emeti makachira omo defense so nina say we have a new leader who is ready to restore the region and ready to work restore the region to make sure say the party glory is restored back. When say payment team can asantiment mo about MPP chido. These two regions are party holding it to a highest thing. We are going to make sure that we maximize our votes, we increase our seats in the region to back a Santa region so we brigade. Okay. Yero atoni ma ye nase ye behwe animu se ye benya wa ha 101 na fe ye timi adi nkomo akwachire ene de ye de besi ha me da wase akwanya ba mutun saframia me ba ne mo abidi nkitamde yate enti ye ne owura Anthony Osei Ajeyi ono no eye regional secretary edema NPP amanyuku no ene ne kwatwetwe enkomo no adwene na ya semu ebi nso mbema ye gas Garcia ene ye kan ya obi nso siri minim de enti ayi why no so obema S Gracia ai onabo am ya akunfi oh there be kan ye bia na nye S Gracia oh say S Gracia de your mind ene ma S Gracia eba individual ntimi ma S Gracia try me eba we say MPP executives to be put on S Gracia and I make say no to be put it means ebia na omobe create avenue bi e de ama wo mo but enye the S Gracia na enimu no and we be S Gracia for ebia enye necessarily say S Gracia but ebia e be bibi to say warfare no one can warfare say ebia na make say betimi abibi sa okay but empem bebre no ebia na okan otwi mu so omo interpretia na yes adani okay because S Gracia there a Ghana constitution pe na a grant sa S Gracia no individual be ntimi ma S Gracia yeah ese wa okope chairman edi on o se okope BP chairman no na ne ode nam no oh okay na se obi nso pe chairman edi no nso ka so be mo cars eno e baaye ama some say be a political talks you say eno de enyo no ano ne ati free ye then enyo no ano political talk na wo ka no enye papa na nkasa pe mu na ano ne ati free ye oh okay enti I was say constituencies for no aba foforo no omu demand sa car no so o say omu boss obe mo cars o say boss 275 constituencies no obe mo obi aka enti omo amaba sisi ante se yen ha yi achemodan ha yi I was say chairman and pabin and the secretary Benjamin Baden omo ye follow up e kosoro ko bi se opani ni se o share ye mbo se obe ma ye car e we he so that's yeah also obe ma constituency bi aka ama
car na ye adwuma ama wom senti na so onko bi mu no onko bi ma so da so ti ase say na mega sense ni bo no mo se wo mo no ana no ayanka wa ha baba yo ba yi ese political talk so kan wa ana wa antia ana mega say eno de say eye onu na ebe kan ye enya ne o share ne bo ne kan sa asem no ye do share bo ne kan sa asem sa eno ne ye communicator na ye kan asem okay to ono personally and team na no sa okay and you see firi ono ano say eye political talk dia na say obe yanko aye mfie na zo dia wi say omo se omo bo no na asa omo ye mere anje confirm dia papa ika ye ana da bi sa obi be se wo bo a e wo sa wo so bo hye ne hu hia wo omu ano ko bi sa ne se ohene wo be ka kire me so be we ama me how far so that's it okay I just say go isi agenda 111 na DBI ye ti wo so yi so wo tene sa no mo ho yira wo enti wo so ya be se mo bo na mo anka hwe mama watena so azi so ye di ni 4 years awie owi asori akotena ne baabi na papa panimu wa hye bo we ni so disabe na wo se ka mo tata no nene o mo hia hwe wo mo yi di o ka tata no kora na o de okay mo de mate a no de ko ase ense do ase asa Eli za go tata no kwa be tata hunu tamu na wo di no ma mo yire no na sa papa kro ya nso krata ya mo kenken ya wasan ko kan sem bi papa kro ya you oh de me kan di new crusade guide me hwe krata na fuma ni so okay ti e de ya mo beduru so mo kenkan na mo beduru so yate enti the new crusade guide emuna na me wo ana wasan so dia to dia the bucket am say National Lottery Authority for no MP edikan kura one mo ba be hosti Africa Lottery Association mo summit bia ebeba so seminar mo ebeba so no wo Ghana ha we ye de edikan kura bin sida enti wo so guso mo toto enioma kama nwasem enso ode about the bucket am ensem bia kan wo no ye edikan e dia ma the bucket awodo ni mo edada we the new crusading guide Daily Post da Bokrata no ena bede to so ede ama wa ha say na Dr. Anaba ena waka bi akire security minister eyo onimonyafo kandapa waka bi akire ne sehwe na nse omo se bambo nsem wo mo de nyoma buga bi fragadam that's as wo mo ye adwuma bia mansuhu te omo ma number eti wasisa dia wo mo ye fragadam na operation see something say something ni nyina ya ntro wo mo pese wo mo de toga na fo adwen keke ya agro bi no mu di agro bi no wodi keke papa yi ede ho asam aba ya kraten so ede aba na aduru ho sum kai gaza se me beduru ho na wo baba no go father pa be daddy aduru ho esro ha ba ko dasro bi dasro ha se wo akafo didi wo akafo didi so ya di akafo didi na sa operation hwan o mebu ho akontan so de sa see something o se o ma fa ho ambassador nyina see something say something no se me kan ya me ana papa ya sha se boba no ye be twa da pa se o fa na asem ko enso asem papa be kan u be komina no kure be komina no kure enkrofo be didi ho enkrofo be didi he see something say something say ye na enkrofo fa bo say don't come no me see something no me see something no mo has you no ye fra mani ye be fra enkrofo ni na enkrofo afa nwa yi na Daily Post sro hanum say ya okafo didi no so da ha ya ora Freddy Blay ana ka ye ko enza jofo me Andrew akwanse mi hu na ema baba ko beba ba ko na ndeja omuni na hia wan no wo mu bisa no questions honorable 250 million Ghana cedis ya yes mo de kwa akosi National Cathedral Ghana ya ho chire yen sisi akura fu obo okosoro oso okafo didi enti akwamudi enti me yes National Cathedral
Was it ya the car? Once you had the car, dear, and so careful, did you hear, dear? I also, yeah. To see how would you quack yet? Not we pa. Careful, did you? I got what did you? Ah, careful. It is a gun at the car. You're basically not getting that much of football. The number I go to Yakana my own. I am, sir. Number 3 should I go to Yakana my. I am, sir. Into a careful, did you papa so that yeah, China about Freddie Blay or the national. I just see when I share Bono. We are not share boy. When I share party for the bond. I one. And you are somewhere okay now, someone done no. I saw you know the amount. Yeah, now they can't pay. I asked a drag at you about Kamasem. It's a million and a cafu didi. Yate. Opposition, you know, be qua. Not to put that yes, you so. I don't know opposition. Who be one, no, or can't send the air out there. Say, opposition over Penny for no, Penny for like also mutu for no. Omo no mutu fun. Say we I shall see free so. From advisor to national chairman. The next person why we are be pay mu no ankasa. Obeto that's my brother Zakabi. Be mu na Zakabi. Also we na how akoko. Kokoko ye. Say we mo be kono. En sam keka say ya o. O se dan on the why odwanfu odwanfunu nyenti obia omo be kwa nsem keka say ya nani baba no so no daba ye won nice so papa be mu a aya sebo mu tutu fun na tu bi ba so ultimate dovu da be nsubi we be ka se menye ai ni mu ti bi kire se o ma ni mu aye den we so kwa de akoti no e coat that's a beautiful no I'll cover the dinner. Say a coat. It is work. I want to say what I'm going to way on one kind. So I'll cover didi. Okay, on one kind. Oh, that way the deeper. GH1 for a yes interview. No so cover didi. Danny at the cat. You best national cathedral. Cover didi. Cover didi. Ya tell ya damase. So say a comedy microphone so microphone si dan. Oh, ya tell. Hey! Ti okafo didi wada ha na wa sha ne space adwen odwen nti ajaboy nti your friend say national cathedral nti asofo from Penfo mo Ghana nti mutimi nka bi na ya asofo from Penfo a wo kan no me board of trustees no kura bi wo monka mo asofo munnim the reality no na monka na aditira say nyame asori da nti chenchira ate nyame asori da nti na there be o board of trustees no what is some pesika what na say o na ko catch finance minister say bi mu yeska there amu do mon kan hwe nkire obi a so mo na mo ye fundraising so I say and na mo ba ko foridia on be ye bi wo ho nti mo do mo nenam but aban no so say I was on also committee to the project. Na Vauzi ka gwa ko committee. Na aban so aban na hwan ya me no mienu. Da me ganza. Me ganza be some committee bibia. Da bi o. So say aban na me no mienu am say me nka ho. Sisi ya no. E wo mu say promise ni o mampani a promise. But owo opposition no e na o kan ya anka ehwe ni mu so no de ne sika e na be ye. But the moment a waka se mi wini a meye wei e de amanya nkopon na nyame na adom a wa wini no then aba be ye on mine project so that say the be dia no bofo aba on mine project tell me enti e was say on mine no ele na be on mine project so obe president for Ghana when ye se bia moto abama me agenda 111 maye we enu na be ye asade se wose yeso ye hwe na se tie na se opekura anka onya hu dede mu be hu ani amaso asi ho wo be hu ba bi asika ni firi ba sa de no na da bia meka no another strategy akromfo de wia ye no no ohia da be wia be bu afaso anu abeka a kire wo to ka kire wa na se nya asem dada say they own that so right say anka mu be hu ani asi ho ya meka hwe nkire wo nka no nso yate yampe bia munye right yeti wo ye hwemu na adan ye nyina be kwa kopie soro ho enti omudi noboa e no be ka kire mu se abusia
ye kosi nyame ason dan enti ye te Ghana sika sei na akwa kosi ana we o manya no consultation no bi consultation ada no manya bi a consultation national cathedral if say yeah government so bebam bi dia e was say kom ye consultation awmo ne hemfo anyom ne atima mufo no e say me besi aso da besa mo boa me o say e kom ye levi akwantuo ni bi ni yam say atima mufo na ya ka do say ye be so masene afan ye so masene mo be ma de amade oh na say ye nyina ka bo mu ma ye si mosque e ma ye nwane mo muslims nti ye nyina ka bo mu ni esi nyame aso dan ya say nyame mosque ne what is ye bo ngun da say Ghana abad ni sika say ne ko say o mo ameka o mo ye pa ana no so me ehu nai sa mosque no minyi say aban japade o mosque na ai and as I we no see esi bia e ye o man ni nyina dia ana me just say mosque no nya o man japade ti fan compare bi na ye ho dia ti fi ma mo kwa on fan ko ani ade ti ni anyam kramofo omo so omo me demand say ye government project government is a woman and so mu nkontai ana make us say the government ye bebre government secure land a whole lot a dozen but ya na enye nsem ni nyina na ba bonten ye tabisika say ne de koye sika ma dika ya gibio de kumi ma dika ya gibio ana mu say be pra fufra go ka ho na say time omo je ne to cement bag say omo je ne to cement bag say na ho na ma cement bag ne kwosoro na won some omo nya hwe omo nya hwe yati dan beduru ho dan beduru ho omo de omo si dan mo so fo mo ga na mo nim say komo de di mu huru kan dra ya ba ni say ban da bi wo de to bo ansa e komo ditima mufuo no ma ye mo mafu mo ma ansa na mo be si ayi cathedral na wie na se ye nya ya wu a omo mba kwa so me be kwa hwe omo mba kwa so why ye be kwa hwe na okwa ye so mbia mo na zo ni ba bi osom mo ze mo di ba ye hwan museum nyame be hwe so munya botre nyame hwe so na se nyame hwe so dada de aka na ka ye ne adwene no ani ye nyusuo yi bibi abefa abotre aja mfa ba bia ko di mfa ti afa so Daily Post ana me twaso me to abai so asia hanom a government ene ya bone subu aban otisu ya bone subu edu watch for na bone subu say obetena so yi as primary for asem kana asem ho JHS for asem kana asem ho en wo ye de ope na SHS free SHS na 1 minute bia na enem TV mu na stem na mu edian Ebradi nyankopo ye dani bedru ho we ya se dru ho me sa do ni bibiri mani so yanum fo ya na stem next TVET no ana fa he TVET ni sense argument stem na ye sa abefo no ma no science ni ya ka ho no Daily Post adwe me dia ana normal SHS no so mo so ya dai dia babadie mama so the custodian of Democrat you know me one yesterday one so dia dia banie what em so ria aya kanda pa no ana hwe ambambo ensem dwumadie so ma kokko ganeme no chem say mo aya upper east no mo nya hwe yi nkrofo ne ba ai amim for mo ba ti mo nya ward enso ewo ho na onkwa nsem dia ase yakane nyina o eye enwia ye ba bedua no so one student one tree initiative no so apa wontoma ena ode abba ba ko adamu ewa anum no ene se eye ankane Ghana oba panyini abedechire second lady former eye mame Hajia Ramatu wo chese onso oto na mo nsiedo nyakopo adaroma oman no akoye ntotoye apena yie no hyehye ni nyina famasibire kama tisi ade maame no yaye na yie ni nyina awie enwo asem enso edede obokata imu we the custodian de obokata no mu ensem Ghanaian publisher da obokrata ena medeto asodia ma na Dr. Alhaji Mahamudu Bamia Ghana mampani abedi eche any chief of staff eyama me fremo pare wonom akọ any AD before managing director akọ suambom wonya yie na ehonsam eda ha demokrata dia ba otumfo se tu asante hene asante manyina wura woda ha wonwenwen na wo hwede ebo na mama so atim se gold se tam
ena ne ntoma so efra no nyanya ntoma ketu o kente papa bi na asem akrata dia ba no se minority fo se wo mo se ye de asase bi ama no na sa asase no wo mo mbojo so baako se krata e de honsem aba na asianuma security for minister ye papa kanda pa so asem a waka akire eye won mo omo kan so mu nkuro no gu borders ahodra no watu omfo se moma omani na ho kawe na obi amfa tactical tactics ambe yi omambo from say kum terrorists for no mo ba wo mo the strategies and wo metimi do manu afa ho a ne yi wa bo from say kum ti wo mo kura dwen kase no mo de dam ti se wo so mo ani ana wa eni wo be yi wa bo papa so mo hwe no wo so ani da wa na ni omo ya de afa soro de afa fom enso emfa security minister enso asem a waka eno na enche hanu mo anso adwen one student 1 no eda ha ejena ho mena pa the Ghanaian publisher publish the aba ani the informer no de akoko toto roni ani ntinifo di aba na aye owura alesabefua ni mfonyi ewa na nana oye ezufo nyini ewa ha ana IGP police adom na mu owura doctor Kufu Dampare ana o kyeremu say aye owura aye alesabefua woni nana oye omienu ye do mo akwa ginam ewa adaka mu esa se wonom so enwo ensem bi boba ogidi esem behia se omo ebeyi ensem bi enso ano enwo asem ewa ha na Ghana man panyine abede kire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ne vonyi da ana waka kire eye local authorities ni se MMDC for no ana osiwe mumomani na wo moto wonom da bia na central government in faje maye central government faje maye ana osiwe mo de montena ho mo agazangasa mo fa mo wadwe na mo mpa bibi nyo na mo ntimi nye sika ngaka fa mo aye mo masini na mo nya se da bia mo anhwe asoro wonom no aintia no so wade about the bokratai emu na wase MPP wonom guru bi wono so kire mu se aye 1D1F no aye adwumadie mapa ebeboa pa mamabu no wonom anya adwuma aye kama wasem enso wade aba the informer the bokratai mu ensem the metro lens the bokratai no ena mede to aso enwum bi da ha mentoma ho abro nsam na ni yawo edahini abro nsam hwasoro ho na ni yawo apese ori ayen apese wo seyen na so yenim se yesu kaye ho hani doctor ya osedutwum woda ha sankofo bi se wakwaji wa bank fo sika bi adi ya hu nsam ya si won fa nkwoche digital wan fa nkire no wadi sika no say World Bank for be sign ho so onto dam sam no onto dam onti wo hwe krata ya papa isre say mo anka mo pemia yi ma bofom say ekum no mi gina me na so papa nyankopɔ di bachi krata yi ehun sam a wode aba eno no tu hwe na wo sre papa atamfo sabe munyina monka dem na asia no mo anso enkofo bi di da ha no na ubeka so mada na nso abusuan ara ho sem so mawu omada medical ba ha na we dia ya critical say yeso ko Nigeria manimu a enipa be ya duonum omote asori dem ye ya bo shiraye ya ba wasenua na se enkwa ni asumdue wo ho enkwa na asumdue wo mugu so toa na terrace fue to show am so monko to dia kare wo soro monko to aso ya me twem wo twom monko aso asiasi ya krata dia ba ya si nipa 50 aduonum Nigeria mam de wo moko terrace fue wo mu hu na ya si low crop for MP nso wo hye kofo bo na wakwa di so ene ya si wo hye mbo so be mom nsuo communities be yam yan so be mom nsuo wakwa ye nti wo hwe picture na wo mu esre ewa ha the metro lens and pay na aye the daily guide na daily guide nsem ni nyina no ya brobro so dada ni nyina de amamo aye ekowasefo a wonom so egusu atoato adwen se de be yom be hwa amaya wodo so a enei soja aban agigi tumi no
ɔmɛhwɛ no makana aba fam no mugusu si nkunya ɛna NDC fo so ɔmɔkyɛ so otufo te kokɔ so stage to aba bi asantema wura wɔpem so NDC fo akyerɛ sɛ aban pɛ so ɔma ne nsase bi ɛna asansase no aban pɛ so ɔde ma otufo no ɔmɔnya de so mɛtɔ yɛ nhwɛhan ama aban de ama ɛyɛ otufo da biara ɛda ho asɛm ɛnso ɛwɔ ha saa so ɛna owura ɛyɛ ameyaw ɛkumfin so bɔsɛ wɔn so ahyɛ MPP ɛyɛ mpanyinfoɔ no ɛno nso ho asɛm ɛdɛdɛ bɔ krataa yi ɛnso emu National Lottery Authority fɔ nso a wɔnom ɛba bɛwɔstu ɛyɛ Africa Lottery ɛyɛ seminar no nso so ho asɛm ɛnso ɛdɛ bɔ krataa yi ɛnso emu ɛsɛm bi ka ho ɛna ɔno nso ɔde baeɛ. Daily Graphic ɛna mede to aso truth and accuracy everyday no kura ne pɛpɛrɛ yɔ ɛntrɔ ne nkontompo biara nim wɔde aba na me so mɛka ma me yi baako pɛ ekome pɛ efiri hasan sɛ 1 2 yi ya brobro so dada ya sisese ya nkase ya bɛhyɛ aseɛ na ya print textbooks ɛwɔ Ghana ha sɛ ya ba bɛhyɛ aseɛ na nya asɛm ketewa ya se ɛho nsenka ya ne ho entotoye eguso wadre Daily Graphic anapay the press anasa press Republic Press mum the Republic Press na broadcast ani mu na wode atodwa kyerɛ mu sɛ owura bi odi vision pole ɛyɛ aduasa baako 31 ya so ne pachi ɛwɔ ada na so ya so ne pachi nyan se waku ono akasa ne wo kani ne yere waku no Republic Press the broadcast na di mu asɛm ɛnso ɛde aba na MPP amanyeko nso ɔsɛ mu gusu ato agere twɛ ani mu sɛ de bɛya ɔmo bɛyi ɛkandifoɔ ɛwɔ Ghana fa na nyinaa na ɛno ɛnso so ɛna ɛyɛ lawyer Justin Kodua de atodwa kyerɛ mu sɛ wɔno ɛnso bɔ bɛhwɛ na asomdwe ɛne bɛpɛpɛ yɛ akɔ so ɛwɔ ɛyɛ amanyeko no emu okay na yɛ sɛ wɔno so nya bi obedi wɔno no pɛ secretary yate ma me nkɔ ahoma no so mmra me ba na afei yɛnsan ɛnto aso me da ase bebree yɛkɔ na yɛne Dr. Eric Uduro Osai akɔtwetwe nkɔmɔ ɔyɛ Director General Internal Audit Agency Director wote yɛnka Ahenkan FM so ni yamu akyɛn Director homa no ate atom nti yɛnhwɛ na yɛnsan ɛmfa ne mmra homa no so ebiom yɛne ne bɛbɔ nkɔmɔ de afa Internal Audit Committees bi omo kyerɛ sɛ omo pɛ sɛ omo tete ɛwɔ Metropolitan Municipal and District Assemblies ahodoɔ sɛ ne bɛyɛ bɛboa ama sikasɛm ɛne nneɛma ahodoɔ bi a yɛ na mpɛn bebree no na afa ɛsɛbua kwan no yɛde bɛfa kwan papa no so nti yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛsan ka yira ɔno na ɔyɛ Director General ɛde ɛma Internal Audit Agency yɛde ne bɛkɔ akɔtwetwe nkɔmɔ yira Eric Uduro Osai enti yɛhwɛ yɛnsa bɛka no ne yɛmfa ne mmra homa no so adwen yɛnsa nyanka ne deɛ na wawie ne awoka no okay enti Republic President Bokata no ana na mewɔ mu no na owie no ɔsa de atodwa kyerɛ mi sɛ National Service personnel for wɔn so be demonstration pa sanse enoma nkoye emfa emma wɔn mo tie ho asɛm ɛwɔ ha na ɔmo meka so musika ne atua mo mu ɛnfo National Service personnel for no sa youth in afforestation so send me message send me betena bia almost sre me nka nkyerɛ mpanimfo say for 5 months sankrofo de no so achepa o youth in afforestation almost say for 5 months busumi num yentu omoka but opani ka kyerɛ en say okafo didi hwɛ yɛwɔ some of the things ni bi wɔ hɔ no mo behind microphone obetumi aka but sɛ wo so microphone no a yɛwɔ nneɛma ni bi wɔ hɔ no mo ayɛnka so ba be deny you wo de hwɛ yɛwɔ nneɛma ni bi wɔ ha ayɛnka unim woyɛ pani a we are not saying say sa jargons ne sebe as a metro chicks di amano obi anka say you are not entitled say obeka bio obetumi aka but the moment obehunu say wo public domain no na wa hye wo ho so ensem ni bi wo no mo a yenka so ati ase sesia situation ya Ghana for na mu sisia no eniema nko yie and it is written boldly everywhere say things are not right. Youth in afforestation for 5 months in ye why adwuma ye ntua ne ka o napco omo asem kra de ye hunu ba bi e konkon ansa na nursing training ni teacher training fo egufie a omo nyina pese
yɛbɛma ɔmo financial clearance ne afɔ ɔmo adwuma mu ɔmo nyinaa wɔ fie hwɛ fuel ɔboɔ sɛdeɛ no nso yɛbɛda bɛsɔre bia ne atum we ameno ka sɛ asan atum biom yɛsɛ sɛ second window deɛ ɔmo asan atutum so that say nti amidst we no mu nyinaa no na empanimfo a yɛ expect senka ɔmo bɛ manage situation ɔmo de ensɛm bi sei bɛto abɔnten a na unhu ebuaye wɔ sɛ ɔde ma wɔm so that say unhu mu ayɛ wɔ sɛ ɔde ma wɔm we nka obɛhuru ne ka yie nka unko straight nka so ka food straight forward utu fon de ama nipa no sɛ yɛ wahi Ghana force so yɛ nipa o yɛ nipa yate ma wie ai abla kwa so na nani abre no ha na ɛso ɔno so ogusua na national cathedral no mu nsɛm ɔda na didi kyerɛ Ghana for mo is Ghana mo bel mo I ready ya go bo yanko the daily dispatch the obokrata no I can say mo akoba na wo se ba omia omunim ebinanse bi mu so omunim ba omia kra wa MPP amanyoko nim ono oba da ben ye ana ya se MPP national officers ni bi se hwe mo amokeka kasa mo akoba titru ba omia ebe pre running May 2008 na wo he awo bada ben de ka asem sen kratai e de honsem aba asia national cathedral honsem John Kuma deputy finance minister Adwuma papa na wa to an ananyo no what's Adwuma papa John Kuma Kuma has straight okay wa da ha say na wa ka say one ma ye oyo amadwe so mbebu sa national cathedral no ho akonta ho nsam da hava ma wo abrantie ya wo je ne ho menen yesi ye de ne kwa akogina ye de ne kwa akogina sem di bia nsem bia ye de abo no kwa adu bia de abo no anya sem keto akratai de ho nsem aba the daily dispatch ye de asi okay ma minna maseneja yentoa so ewo ha enomo simano aduasa enum ena abo apa anopa no nwotwe ehu da ubon krata moboso ena yedi ebremo ne yetu adwumadie ne so dia mama me pacho ye maache live on Ahenkan 93.3 FM wadwe nkyere obetumi dia ba 0594841044 0594841044 044 joining ewo YouTube and say Facebook na yetumi akenkan wadwe nkyere ne dia ma amansan nyina na omonso so etumi ehunu nia ekoso wo tirim onso so de obetumi dia abo ama Ghana akonanim no ma ewiase nyina ente wonka 0594841044 0594841044 messages ya abadada no so mehwe na matumi akenkan edi amamo ma menkwa ahoma no so ne ani yura Emmanuel Dubuatin enko twetwe enkomo yura yima otime nkan FM so ni mamu ache Pasa me josu minia wadaro ma mpu makode na na dom pa pato mo so nyame adom ya nso ye ho ye pa nti enra na eyewiase nyina da ye asi ho a na ye de hwe ye environment na eno na yenya ne tie se nso do wano atum bia o kyese ye nyina ya sede se ye bo ye environment ana se ye mpotem no ye bo ho eban ensami sa na wo kan no ankyeremu ne sen yo minia ana pe me dase na me chia no tiefo nyina so even say na daroma from Saturday na besi ngra na ye nyina ya safa na nyina yedi efe no World Environmental Day na adepotin a esi afi and I say you find say topic na ye treat pa only 1S a share adepotin a was say nipa fa na nyina betimi aya ye betimi dia abobo yan patam na ye yase ye mbien bia ye betimi abo ho ban na conserve no na osha afi a na
yɛni so adeɛ hu pɔtee paa nanka ɛwɔ yɛ forest reserves ho wohwɛ yɛ ndua ɛwɔ yɛ forest no mu a ɛwɔ sɛ ɛtumi bɔ ho ban sɛna ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛ nyinaa na wohwɛ mu paa ka Ghana ha se adeɛ baako a anaasɛ yɛgasa fa no nyinaa wohwɛ adeɛ baako a ɛka no ɛyɛ important assets a ɛtumi boa yɛ paa ɛyɛ forest reserve a wohwɛ a no yɛ natural environment a ɛtumi boa ma yɛ nyinaa yɛnya yɛn nnuane ɛfirim ɛtumi nya yɛn nsuo ne ade ɛde firim wohwɛ ade baako a ɛwɔ hɔ paa yɛhwɛ de bi a yɛfrɛ no carbon sequestration a ɛno no yɛn forest na yɛde deɛ wɔ abɔnten mu no ɛno na ɛtumi boa ma yɛ reduce yɛ carbon emissions a ɛkɔ so wɔ wiase afa no nyinaa ɛma yɛ climate no de bia ne temperatures no kwaa na ɛkɔ so nti nka wohwɛ mpa ade pɔtea no kɛsi yi no so ɛyɛ ndra a yɛde di World Environmental Day no ɛno na yɛ forest a ɛwɔ Ghana ha so. I see. Enti sɛ ɔhwɛ sɛdeɛ wokrampo watwe nyinaa adwene si so sɛ ɛyɛ nyinaa yɛn collective responsibility sɛ yɛbɛyɛ ensure sɛ yɛn mpɔtɛm no nneɛma ɛkɔ yie. Wote hɔ nom na wopirikyi wei na wosan te nso so sɛ forest over the years yɛ nyinaa yɛtumi a reserve no afei politicians yɛate asi so ɛtwa di a wei na motivating nkurɔfoɔ ma ɔmo de ɔmo ho hyɛ afutu a wokan mu. Meda so ɛme sɛ ɛno nti ɛna ɛme sɛ every year biara no ɛyi da baako to hɔ a yɛ nyinaa yɛbɛkaka yɛ ho a ɛbɛkyerɛ yɛ asɛdeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛne mfa sɛ mfaso a yɛnya firi yɛn mpatɛmpatɛ mu ɛne ɛnom a yɛyɛ wɔ asase no so a ɛde ɔhaw ɛde brɛ yɛn sɛ wohwɛ Ghana ha sɛ pɔtee paa anasɛ wohwɛ wiase afa no nyinaa yɛ forest a yɛlose no every year that yɛlose about 6 million hectares sɛ ebi a mɛtwa adwene si so yie a yɛmfa sɛ the size of Togo wiase afa no nyinaa forest a yɛlose no every year 6 million hectares ɛno no ɛha adwene na wohwɛ mu paa nso a Ghana ha sɛ ɛne within the tropics wiase yɛmfa sɛ Ghana ɛne other African countries ɛne countries that are falling within the tropics no yɛn yɛ take center lead yɛn lose about 95%. They have to take about 95% of this forest losses. Over Ghana here, within 2016, you lose about 13,749,000 hectares. 2020, you lose about 14,272. Ocean numbers now quite near possible. Ocean pounds were regions say Dimut in Timapa, a western region. If western region now for Ashanti region, for Ashanti now for central region, and in the between the social and the Bassi. Nankadia Kibitia, Aya, Bitia, Bois, Mayatia conserve a forest, and a friend of forest reservation, and that's a forest conservation. Oba or my muha, in Gayam Gaibius, who I see young conserve. And I said, Sam Gayano, a friend of reserved forest. Young question the breeze. I will share MSA 1 month to me. One of our forests, and Nanke Edimu in Timapaya, Achimota Forest. And then we are conservation and protected species a womb. Not a bit in your Buama, one in kind. And so, to a protected of my environment. Net carbons are efforts one kind, and at least you have a forest reservation a bit protected. But then question is the never also was Mata Forest. Your Mole Forest, your Mole Forest Reserve, your Ankasa Forest Reserve, your Bia, your Kakum, your Tiwa, and they are all endangered. From the scratch, we have to involve children. Also, they involving in Quran, the better from senior the forest in here, and the better Omunia. They will also help teach this gospel of forest preservation. Because the DNA air to the young ones who are, I'm sorry to say, a bit higher. Because in the next society, a woman said, Abana Kakra, Eja Boadi. From there, 1994, Hoba, the launching of forest and then wildlife policies.
This year 2010, where I launched the National Forest Development Program, the NFDPP. Now was just to promote tree planting. In a bay, a fee and able to make in the 30,000 hectares per year across all the municipalities. But we shall not say, how I did buy in. I could see a thing. You are India, you chat. Sanso for deal loan, every day India. Meaning, Ubi Sound, I deal with who share a normal person or business I deal with. Yes, say India. May sound so boca. I could deal loan, as I said, India can be. It is mind baffling. It's in the Hubis in a partner say, Nothing I will share Christian Hunivale has here. And Granny and Bridge, I partner with Green Fortland Foundation. I call schools a whole draw. I team educating Kora to see come educating your communities, you know. Sounds like a dear in the account. You know, the Banosa environmental protection that was said here, a man's said here. And where I should say Ghana from I never fire environment, you know, up to Yakumaso. It sounds say the environment, you know, almost the Ashayan, sir. So you see, farm to her and farm in Chimba. Now, say, now. In Chimba, then no must survive it. We are not spoiling all our rivers. We are almost the tongue young forest at the good, the tongue young shoe at the good. Now, since you come at the air, good, you know, you look at the carry. Think me to carry. It's never been here saying, I idea will be shame. Ama, you need that one night person in the boat, young Sassy young shoe by no. You look at bomb by. And another issue I believe to raise say as a punitive measures here say obi e flouty emra fa ye environment ho a ye de ye adwuma na say ano mre dodo e wo say ye miem again say impo prosecutorial powers and ye de be ma omo ye in charge of ye forest and environment no ye hu so obi ebu mra so a na nke de na kugina mra no a and Kabebwa, Omo express this opinions and on my dream. Ushe Yambra, what you say now? The best I can say, we have enough laws. There were enough regulations that protected young forests, any young sunyadi. But the number by again say, I get back one year lucky as a country. We do more dance, and we do more dance here. Any your commitment towards implementation of existing laws. So, what laws however say you can say implement here, you need to implement it to the latter. But you show your politicians and your civil servants, I'm sorry to say that the commitment is too low. It is too low. I think you can say you shame it means so. Ebwa omo to the Forestry Commission and the town and country planners, NADMO coordinators near there. If we are able to give them those prosecution, able to know why I'm making prosecuting more. The environment and so everything and so I call the I was saying Nayabwa. We have to make a lot of noise. These noises it will damage and destroy us. Because when the last tree dies, the last man dies. And now we are even having a lot of chemicals in our atmosphere. So now, if you watch across the news agencies now, international news, we are one of the countries who are battling with cancer. Even a fever. It is all these and protect the environment. So we have to do our part, and we have to create awareness to everybody, and we have to involve children. I see. And my final question is looking at young human behaviors towards young forest reserves, say do you see any future for young forest reserve and by extension environment and so? Human behavior now. It is sometimes very worrying.
Nimina Memi Shimupa, a best party if leadership. Nipabia no one more because I say, or Adwuma Papa, and dear Mediatum. Nipabia at a point in time, you will have your good side and you have your bad side. But in moment, leadership are more committed. I'm by implementing Yambriano, who's the latter. Ebema Nipabians behavior. The same Ghanaians will go to different countries and then they will behave properly. So how or why are we behaving that in this country? Oko Rwanda, they have banned plastic waste since 2008. Oko Botswana since 2018. Oko Uganda, there's an existing bill, for Parliament. They are planning to ban plastics. Mauritania, Mali, Kenya, all these African countries have brought enough laws to ban these plastics. What are we doing? They subine, and so accounting. But we want our leaders to be committed to this cause. What are we doing towards plastics? If you're able to ban plastics, I mean the one-use plastics, instead of polythene bags, how we can reuse them. Those ones we can use. But they are single use. We have to ban them. What are we doing to ban all these things? We produce about 1.1 million tons of plastics every day. What are we doing towards these things? And our gutters are being choked. What are we doing towards these things? As soon as it rains, we see people coming from outside throwing rubbish in our gutters. And all these rubbish, they end up in gutters and then get choked. And then when it rains, we get flooded. What are we doing towards all these things? We have to be committed. Our leaders, they have to take the center stage of this course. And I believe that as we are creating the awareness and we are making noise and people are getting to know the importance of protecting our environment, I'm sure in the next 5 years, in the next 10 years, our children who are growing up and then we are training them, they will take the lead and our environment will be protected. Super. O point no emu ada ho nti bibia ni ebesa ba biemira. Enti yene opani Emmanuel Duboatin ono no environmental activist and yene kwatwetwe enkomo no and still on our environment abusia was some of my ye and then we will talk about it. I would also run you through reporter committee Omampanida da John Dramani Mahama T committee say womo enhwe na omonkeka niema momumwa omomfa recommendations mra na yenhwe recommendations no senior eniema esi etfm no. We will talk about it briefly on the show and into yana wache asie dia mame. But in the meantime no mame fasida enkoma Akim State Senior High School. Me no kase o ma bioma punu ato ho no a May June ye gi additional no courses ye general art, visual art, business, home economics, general science, technical ye ni nyina bi ewo yen ho no mo ye gusu ye registration ye wo boarding house de ma mani mema, serene environment, modern computer lab, visual art studio and a food lab, science lab and so ye will be ewo yen ho no mo ye wo eye achim kutuku ba hima ni fie kwan so ho no mo a 0556409040 0556409040 and a 0207163787 we any number obefre na chese yetumi aje so kama at the amount Jakwako Enterprise so se men kan kire wa no pay se uye kuani ena opese kuayo no ye mane ya akono ye mremremre di ma de a Jakwako Enterprise se men kan kire se granite eye nkate ebro beans emo tomatoes meko ena opese wudi a ye de manual seed planter machine edi aba boa papa ema dwumedi a opese wudi wafuo ni mu no aye mremremre di amount opese wudi a mo nso a ye wo motorized rice harvester machine wo ho eno nso beboa mo atimi adua mo na ma mo no aye kama opese wutwa mo no nso e bitwa mo na ma o kama ama bibia atimi akoyie
Yɛsan wɔ manual fertilizer applicator machine ɛwɔ yɛn hɔ ɛno nso so bɛboa wo. Yɛwɔ ntuta ahodoɔ bebree no nnuaba ahodoɔ no a wopɛ sɛ wokɔdua no sɛ yɛ mɛkos ntos mɛko nkruma eburo gyene ɛna wopa Jakwako Enterprise bɛma wɔn nyinaa ebi kotokuro sekan yɛ de do yi wɔ bi saa nso ɛna kurokuro a wɔbɛhyɛ de akɔ afuom na mmoa bi nkeka wo kafekafo machine nso yɛwɔ bi wɔ yɛn hɔ ɛbɛboa paa. New Adubia wɔ commercial bank building no first stop hɔ a adansi fum so nso yɛwɔ Islamic mosque no ɛhɔ ɛnomo asen daman yɛne agric office no ɛne di animhwɛ adansi asɔkɔ adeɛ mbrɛ ɔbo ase kwan no so nso yɛwɔ yɛne presby asɔre no ne di animhwɛ ɛna kaswa new market yɛwɔ Coca-Cola kwan no ɛso 0243335525 0243335525 ɛna 0272736003 Jakwako Enterprise yɛn ɛno no de yɛn a na wode asɛm ɛno nti ɛnkyɛ yɛbɛkɔ na yakɔto nkra yɛdi kan Kwame Pablo ɛsɛ ɔhwɛ show no live na ɔsɛ boss bɛgyidi sɛ biribi abɛkɔdeɛ nyame adom yɛ ho yɛ ɛwɔ ha yɛgyidi sɛ wo nso so ho yɛ paa na ɔkyɛ sɛ Nyankopɔn ɛnhyira yɛn ne adwuma a yɛyɛ Kwame Pablo mete wo nka kyɛ Adwoa Roberta nso de aba no ɔsɛ yɛda ase ne wo nkura nhyɛnsɛm adeɛ man yɛ anɔpɛ very very deep a obɛsrɛ yɛn yɛ aka nyina sɛ yɛnyɛ content with nneɛma a yɛwɔ yɛm yɛni nsɔ competition yɛde ma yɛn ho bebree no ɛyɛ na ɛha adwen ɛnyɛ adeɛ yɛne obia ɛpre abrabo yi ɛho saa nso no ɔkyerɛ sɛ ɔma yɛn happy new week team Ahenkan yɛda ase Adwoa Roberta deɛ a ɔno nso ɔde afa Facebook asan ɛde aba ɛno no na baako bi a ɔde aba wɔ ha no ɔsɛ me nwehye ne adorable twins ɔmo yɛ ntaafoɔ Queenie Rihanna and Queen Star Brianna omo kwabenya also we show omo belated happy birthday osi endra na ye omo birthday nti ene a belated birthday. So once again Queenie Rihanna and Queen Star Brianna, a belated birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Yakwa manu subi ni anura Dr. Eric Odru Osai enkotwetwe enkomo doc oti enkan enkan FM suni ya mo ache ejo so echiachi fo nyina ompo mboko de mboko na mo so nyame adom ya nso ye ho ye papa enti mo nsem a mo de abetu dwa with regards to internal auditing committee no eno ana ye pese wo chirichiri mu yie de mayen e de be reporting na mo pese mo de tu dwa ye pese de tu na mi chia echi fo nyina ye pese de tu dwa no se audit committees, you know, a committee via independent persons, chartered accountant and internal auditors, the chair. Almost share assembly any RCC assembly say on the BBI and Safrana Auditor General and external auditors. Now, if who say assemblies no be brave, audit committees, almost 10 or expire. Audit committee via no a maximum of 4 years, first 2 years and another 2 years. If they expire, almost meeting. Nti omo committee saa no a na kyerɛ sɛ obi ani hɔ no mu a ɔhwɛ assembly no sika asɛm sɛ ɛkɔyie anaasɛ ɛnkɔyie nti ɛno ana internal audit agency ɛne RCC no tra asɛm de ɛhu sɛ daabi biribi atɔkyema in terms of the structure ɛba assembly no sika asɛm ɛne internal controls ho a nti kyerɛ sɛ yɛbɛ inaugurate wɔn nyinaa na ma assemblies no corporate governance ayɛ complete nti saa na yɛde tu dwa sɛ Ghanafoɔ nyinaa bi ho sɛ say no assembly piano well constituted audit committee ya ebetimi aboa ama assembly sika assembly no yetimi ama yeli akọ let's get be aban de beko mensini bi mu no omo de aye ntontoma enti wadaro ma sa deficiency we no for how long ena na awo ho no mo I think ebi we be 1 year ebi no so ye be 6 na we no enko fa judgment debt bi amfa ma. Oh, the bank of judgment there to be a matter. We are committee now. Tell us now. Appointed for FRA. And no, no. Yes, crazy. Sabeka second quarter report. The second quarter report. And the very here who say, "Ebia time assembly no pretty here with answer this committee." About can be a baby and answer and call baby. See, that is the reason. Please. I see. All right. Finally, the nyao kwana kokra no. When and I hear any say inauguration because so. I think it's starting today through to the 13th of June.
And I think the country has been zoned into 12 zones. I see. Yeah. I see. So, say na mo be no because oba yen ha no mo a ye wo Bremu Central Municipal Assembly mo mo rep wa ha omo no mo be constitute team no. Your rep. Every region has its own reps. They will come. It is happening concurrently across the country. Is it a political appointment? And I say on merit. It's not a political appointment. It's a professional appointment. I have their reps. ICE have their reps, and then the assemblies also have their reps on it. There is no politics in it. These ones, politicians must take their hands off because this is a technical statutory committee to monitor the use of funds and advise on internal controls. So no politicians should get themselves involved. Oh, I see. But I don't want to play ostrich. But do you think, when the politicians, they will take heed to their okay? I think so. They will take heed in their own interest. Because how do you want to get yourself? This is not politics. Why do you want to get yourself involved in the establishment of a statutory audit committee? So in their own interest, they should take their hands off. I see. All right. Inti said your workers are afraid I'm rolling it out near the base here. Be any besan bani abeji update. All right. Okay. Thank you. All right. Inti yene Director General at the Internal Audit Agency, Dr. Eric Odrus Osai, and ekotwetwe enkomono. I'm not heba edi edro mienu aba bonten eyentafo adwuma ba ko ne ye ne no ana we nso eye nti ye wo bitters ene ye wo capsules se wo sisi ne ye wo ya ana koko ena etete wo wanum atu ntumi enidi enam nyare wa ahodo bebre na aba wo so ana se wakoma ene ye wo ya oba wo kwa fichiri obi ate wo nka bema adwapade ne na aka komu a mekamfo ano herbal bitters any capsules no ena ede amount EK Asimim Drugstore achimodan Old Town Zango ubehunu yen ewo ho enomo sanso na baby bia yeton abibiduro no ukọ ho no mo awonsa ebeka bi ano herbal bitters ne capsules na ye ka ho asem no eye abibiduro pika ena ya eboa sayade etu yare ase enti ya na wa hye ne nso ede amame 0541210227 0541210227 eno ne number obe frɛ na yatimi agye wo so abusua enkomo no ne aka no edoso wahu ye bana yaba behwe school feeding ye bisa se o mpotem ho no no enkwala no resume school no o man we aduane a o nkwala ni di ana mo ho no enkoso because for some time now ena caterers no omo no aduane de ma school for no e kire se sika ye de ma wo no enye sika ni so akra because akonhoma na ban ne bo wo mo asat 2017 enioma na wo mo koto no enioma ne bo ayeden bepim neyi aya toto nioma mu nyina achi no aban ne da so de sa akonhoma no na obo mo 2017 no ena e bo mo ene eni nti omo so omo nkonkwa ye adwuma omo de omo kuku omo kaka nyina agufie but empanifo de omo no atum omo betie ana omo ntie eno nso so eya asem a eda ho afei ye ba ECG fo nso omo kire se akronfo bi abam na omo ankasa no yese omo kobra wu nso omo so mpafe nam kakra bi ana omo adum no kakra bi ana omo ya adondom saa eye dum so ana se ye de yan yekoba ye beje anu yie no e de free empanimfo ho sanso so ena committee a kane mampani John Romani Mahama tie recommendations omo de ba ye efa June 3rd disaster kesia esiye ama ene ye boso ana ebinom wera ho because na ababe ye adekese a ehu catastrophe kese pa anopai ye ba committee no report no ye beba rem na ya hwe recommendations omo de ba ye no na ya bisa ye ho ne ye mpanimfo ne se recommendations no omo de ye adwuma na omo de ye adwuma de be nti na nei nyina ensuo to won kran a na eyiri fan crofo me pa cho tie we ma yen ye ba enkomo no ne aka ye de beto aso
adwumayɛfoɔ me ma mo ayikɔ Yaaye. na former way Master me wa ha. na nanu cement a me kɔtɔma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no Oh master, wunim ade papa pa. That's right. Unisam cement a okofa ba ye no. Sɛ wo to tiles o, sɛ wo ba pras no, sɛ wo twa blocks o, sɛ wo to blocks o, ama ye adwuma ayɛ mbre. Unisem cement, that's ramati. So we a mason, we a labourer, we a foreman. Na so pesa wa dwuma ye fe ya kono na gina painting dia. That is the product. Unisem cement. Your bottom and a paper mu die. Na so bi pe cement papa say ya. Ehemfa no be bi ato. So we pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha. Obekwa some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and the D ehwanimu. Fly 0243 583 190 and a 0540-659-865. So we are amazing and now foreman. Now with the enipa beto cement babru 50 bucks so ye chewa de free. Some chi enterprise and the day aba achim dan Amantra. Ye need Dukes filling station. Edi enhwanimu. Hey! Agwazi jade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne kire PSA bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no and no special additive ohuru engine mu e ma ne che me dwun ho wonte na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil seahorse and wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka una fo nyina afi motorbike aboboya and pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno and riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say seahorse product and ye papa ane bonso e wo form sem frimu fia e free na kro seahorse engine oil nko na begu me car engine mu and ye fresh seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Amanfo mi chiechia na mi busa se wo pe fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI electronics mo oyiwa na mom no so bi se ope microwave ope blenders ope gas cooker ehe ana ono so wonkro ODI electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obe bie ODI electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo da form nemu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer ana say iron fridge microwave ana say bibiti say kettle and a gas cooker ni nyina ODI electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Enfa oni babia wo. Di ohia ne se, ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI electronics. Babia wo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a ubetima be pick your product. Ewa Ahenkan 93.3 FM heya. ODI electronics. Ye boy. Ago odane ne mpotem we munya so na me won sempe bi de mamo 2A baby diapers na munim etode bom ma no sesei de yasesa ne din abeye next baby diapers na wonim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie esan cotton dodo ade awura nti no o the next baby diapers ebo wo ba ojo so sign ne to homfo ensansa bia entingu ne to ho won sum fan hawo oba ne yeso comfortable. Etuko chroma shaneswo. Cotton next baby diapers. Fabe bobano. Nano hobeto ni say from. Ubenya next baby diapers. Ewa bebia. Ope dodwa fre 0500285000. Na monsha neswo. Ema mubu monsanso. Yewa next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mofra hot so warm. Hey. FDA. After sa ejedi nkratso imo. Ajia to say, Eje. Hello, Wafa, Mekot Health College, a woman, Miko Yenti, and
Ene, me ye medicine counter assistant. Many a GE. Ampo, se wo pese wo ye medicine counter assistant dia. Ene na Mekot Health College ana obekọ. Wo ye medicine counter assistant certificate program. Ye reschooling so ma wane a wawie MCA. Nanso woni pharmacy council certificate. Na de ma wonda so ne se pharmacy council Ghana agye wane atum. Na ye ma free IT training so eka ho. Admission gusu a ekoso. Ye ntima nsenka forms. Ye wo 2 campuses. Aguna so edro. Ye wo da kwan no so. Kaso anso. Ye wo Congo Villa. E wo New Market bodwe ase kwan no so. Wo benya forms ni bi e wo campus mienu yi nyina. Anase Mekot pharmacy shops ahodo e wo Ghana fanan ba bia. Ne ye 2 campuses ni nyina nso e wo hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa nso dia. Ene na ko Mekot pharmacy. E ho na wo benya nupa. Ghana ene amono ne de. Frɛ 0592 522 111 ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Se open mobile phone papa and kwato use dia. Then one big sound phones. Your original phones bia away say. Ani bono so free papa. Se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones bia no. Pomodi na bra say na bra be to be cotton. Afa ye swapping. So mobile phone open so se sound near mouth for fra. Obape ye betu bia mouth for fra no use. Afa ye laptops na bi o ye sound to laptops. Afa mobile phone no so nya ho how bia. Pomodi na fa big sound phones. Na fa ye momo de repair mount. On the fuck I say to 4 more. Phones no so ni bo free papa. Any laptops ye repair any sound tone. Baby I be we chikwa no. E of JB Abrosa kese nu. E boga fish up. Wo betu mi afre 0249 653780 na 0248722049. Big sound phone, mobile phone and laptops papa. E josu. What else? I be them one of the figures say we no go do. It be now we do what we the skin pain. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia ya da se mwaje bratwen am yakoto nkra ye toa dwumadie ne so me pacho afi na odu fidi na to ha no mo a ha enomo Ahenkan 93.3 FM dwumadie agusu awutie ne so ya to ne din se mache me ofre me obuoba ofori amanfo anopa yi ye da so a asi enkonwa kese so a ye sum oman Ghana for God and country ye sum oman na ya sum ye nyankopon aninti nokre no ye mfa nsuma ye beka kire straight forward wabra hopopo bia enim aninti ya no ahye ne nso edi amame madikan aka anopa no mame nsan ensisu biom se ukọ Nigeria enra Roman Catholic asori ana ekoso ewo ho no mo no enkrofo biom kurekuratuo akoto ahye asori ne so omakoto tuatuo de egu asori nim ama me ne wo kasai asori mano aduonu enum 25 omu nyina atoa nananom ewo ense do na watwe atwa mu before ochena no enkrofo kuro ya bi ekoto hye Methodist asori so ema asofo panyini owa asori nimu no omu kokyere no ekosie ye ema omu hyase se omu demand for sika momfa sika taku sempo amre yen ansa na ye gyae no omu di sika ne koye ansa na omu gyae osofo panyini no nia me ka nyina kwa kosie ne se me ka kosie se nia eya ye te Ghana ha ye te se ekoso amanfoforo so no Ghana we don't live in an isolation enti dia ekoso obi man so no ebetumi aba Ghana ha enanu ya Togo ho so papa panimu o onu su kuratuo asenka policefo ewo Togo wo mo ama mo ho anye ha anka ema ne mema omudi dwa ewo dwadi bia no anka ono so omokoto tutuo no edi agu omso akofa how bebre no a edi aba eno na national security yen Ghana hanso omodi afutuo ni bia kwa ma yense nia ACC wonkrofo amanso nyina no ebetumi aba ha aninti moma yen na yen ho so sabi mpani sase obi beboro wa mwasu a ende se wankasa wanu damu awusu ewo se ye da yen ho so ansa sanse ahweyie kitikiti bi no eye echen se ye be san eye yade atrema so ate ase em nti ye ne sa na emwa yen ensoro na mo Ghana no suku ahoro ena mosque fo no se mokọ asori a munyi nkrofo ni bi na omommo ban se ne be ya obi beto ahyem so a mo behunu
sukuu no so no me pa mo chew momfa security for na security for no momfa wo mo a omani da ho enye security for na obekọ no wa buru se sram no da bi abekọ fa ho akese de aba enti mo adawroma momfa security mfa ma schools ni nyina afei momma mo security locks eno so hu hia mo baby wasa mo tuprumu nto utie mi wo fie wo pia no pai sa wo hwe na wo be cha wo so won kan ya na wo de asiso sa won kwa na wo ti fie a na wo pia no pai na wo nim se kwa wo kwe wunya mai wo be ba na de asa so won kan ya ni siso so siso maka che wo se ahweye atreketekete no eye chen se ade na ba na fie se ye be san ya ade na ye de ade ma na ye de ba no oda wo ho so enumumu ye eni ti so nkane ani siso ansa na wapie u banso na u be wura fie ho nso a ye nwura fie ho prekope dikan gina baabi akirichiri baabi utwetwa wani a hwehwehwe mpotem ho no mo ahwe se ho no mo dwudin a ansa na wawura fie ho ebiom efie na wura mu no se ebia wankasa wo car ena o driver awura fie ho no mo a se woni se ubedru fie ho in the next 10 minutes a di kan fre fie ho se kwa akunua kwabena bebe se 10 minutes time ni medru fie enti onu omo communicate entu ka ne mfama megina gate na no na fe na ogba ben pin ama obi a te se okwa adwuma waba eno no enye security tips na ebi ne yede ma wo no momaye moye yankase yan ho ban san se bambo ni di obi bebo but ente se wo ankasa ogba wo ho ban eyie awrade no momoye na yentimi en committee to yen self security na yentimi eni hu dwuma san se me kwasori aba na yebeto ahye me so aba be kumedi a na che se man kwasori kra tifi ankeye eni ntimi momaye hwe na yen bambo no emuntumi enyere kama emfa emayen yebe korome ka kira wo se ye won komo akunini miensa yebedie yebehwe na yeyi no e de afiri ho yewi a committee no anano omampani dada John Romani Mahama otia konwa so a June 3rd 2015 e ba ye na ono ankasa kra duru ho no mo hwe se dia na situation ne tie no a osunye because enipa 154 ena sa flood ne eja no eka bomu ede wo mo enkwa ekọ eye ense do safo eminim se ebi anka omo tiase a anka ebi be ye ministers ebi be ye asofo ebi be ye teacherfo ebi be ye nurses a whole lot na nurses for craft because ade chi ye de hu se na nurse ni bi ono so hye nurse atade ono so sebe wawu a oda ho no mo enti sa ade na esi ye no na ya were hosem pa a baba ye Ghana ye ntam kese a ye mpese ye bebo so ai wosanke ye sua ade bebrenu a edi free mu ba kwahye ye bisa ye ho ne se ya mpampa se ye sua bibi de free mu ana kamia kwase ye maimu a ye wei sa toyira nchemu sia na ye dimirika ni akote ho committee ye ti committee no so na committee ne de report de ba pe Ghana mra no e wasa ban ya ote akonwa so no o issue white paper na on my directives as to whether ye the recommendations ne be ye adwuma ana ye mfa nya adwuma e wasa ban ni issue white paper to that effect but wo ba ye Ghana ha no a ye the report ne de ba wie recommendations are committee ne de be ba no aban ni so mu na trash under the carpet wonte ho asemu biem na kire se yaboka gu kwa yaboka gu committee ne de Ghana ha no de menumi ye ya aware dada ade ne nya si ya ne ate ho committee enanu ya eno so ayawaso ye te ho committee the report de aba report ni amfa nya adwuma yewura Mahama abreso Brazil aye ko ya nkrofo konum kube omo ba ye omba besugu ye so no eno so ye te ho committee omo the recommendations de ba ye ya amfa nya adwuma enti Ghana no ya ye ho occasion people asem nsi ya obi ane na mu anyina pe obon ene obi ane na mu asem ni si wi a afei na we pretend say we are doing something about ade na asie no
etwa mu ane no ano no se mo ba kai a teacher ni bi a ode enkwada ekọ Kintampo Waterfalls ema enua to yere nkyem kesie kosiye yete ho committee omo the recommendations de bae be pem na yente ho asem. Do you know say enra teacher ni no ebusuani baako na me ne na ebon komo e no ka kire me say bra wodi ma de Ghana Education Service e de aye teacher ni no me aye menua no e na me say asem ben oso wodi me say teacher ni no a ode nkwada no eko excursion ewo Kintampo Waterfalls a edua kobugu ni so ene sebe mpani manimu ara wadi dem wadane sebe apache no waka dem o ntumi nya adwuma bia teacher ni a na ne ba bia mu ne dwe ono atumi kɔ na adwuma so san ba ene enam sa to yire nkyam ni nti wadane sebe obubuani otedem o sa teacher ni no onim say Ghana Education Service opani ono no ye in charge of education e won the district ho no yes Ghana Education Service e the pressure they atom panimfo ni bi so ho ama headmaster o school and teacher ni no e kira de wo mu no headmaster no mo se sa teacher ni no wanyi ni din amfiri wo mo nkrata so a ne ho be kire no. So Ghana clearly sometimes it is not a country dying for teacher ni o or their school for na question and a dua kubu egu ni so ene wadane sabi obubu ani. Ghana Education Service threaten headmaster no a teacher ni ne kira de won school mu ho no say wanya anyi teacher ni din amfiri wo mo nkrata so na wanyai se bosomi bia so a otifie na yetua ne ka no a assembeto no threaten headmaster no headmaster no a teacher ni kira de won school mu no threat say e kono so no teacher ni na dane apache otifie enso so asemi nsi yehu sempanimfo nyina sori ye kote ho committee om de ho recommendation di aba ye mfa nya adwuma esi ho obi be say yawo ho teacher ni say at the verge of say o losing adwuma ani because omo threaten say so onko kira de a e wo say ye hwe na ye ni din di free nkrata so na ye ni din di free payroll so teacher ni o asem kese se ato no ode nkrofo ma ne ko excursion ene wakuhuna mane yete hu committee gotten the attention of Ghana nyina ema empanimfo president no nyina Adwuma no tu mu bi vice president mu nyina ko ho ade na yete kire wo man a asem nsi ya ye nwe planning ho asem si ansa na we di mirika na we di wi abewura ha na we di why ade na ye build Ghana on a path like that. Mami yi unisem cement de ani famfi wona fe memfa wunra committee no report om de bae no emu we na nkwa ajai memfa wunra committee no report mu unisem cement Ghana cement kan chose se opese wusi dan ya na nsen cement obi a tu aguso adidi ni juma unisem cement adentia because se wotogu ono mu bebre a enkeki enye hwe eye papa your rubber mu de your paper mu de unisem cement eboa pa Samchi Enterprise na akwa fadi aba achimodane ne mpotem ha no mu a achimodane ne mpotem ha no mu de se wo percent papa ukọ Samchi Enterprise ho a obenya bi owa abotre be kire wo be mu akwankire de afa edan na wokosie no cement dodo a wo behia ne enema hodo afutu akaka ho nyina no de be ma wo Samchi Enterprise e wa achimodan Amantra Wache Junction New Story Building na ya besi wo ho no no eben Dukes Filling Station ho no na be hunu yen 0243583190 0243583190 we a number be frame me pa cho we mason ni obeto cement bags be se duonum ne ne boro sa ya wa chede kama aye de ebe ma wo Unisem Cement Ghana omne Samchi Enterprise ye too much kra yemu ene edi dwumadi de ebrewo na ajabu anya bedru na no ya woda no ene ede boiling issues ede ebrem nyankopon ya adema ya woda edi animi nso ye de ebebrem boiling issues no ya woda bia ene ede sa dwumadi we ede ebebrem ene ntia no ahye ne nso ede amame ya woda we nso ya na wa meki
time with us no watie bi edwumadi a ba ye nche nanso o hwe responses ne nsem ankrofo e ka fa ho no a e papa eni ti yawo de bia wada roma ya na won so wanya bre na watie bi wabra no nwotwe abo e kopim se nondu ebebo anadwo ne de ye giba bia aboso kutuku ha de ye giba bia eboso ena no na kofu duafo nso kire se wo nso afili dwumadi ne pa nyankopon enhyira mo eduru ha ya no watie bi yawo de bia anwumre no nwotwe e kopim se anwumre nondu ebebo no eye boiling issues aya na watie bi e de amayen abusia ya wie ni saa de ama memfa won emonwura report no emu hu hia pa report no hu hia 2015 June 3rd asemi baaye yewra mahama koduru hokra wukusunye komiemie nani ase akama emi ehunu se ne asie no eya asem kese omiemie nani ase mi ehunu se ne wera ho emi ye nyina aboye nsem de ma no se amampani mahama ade yi aka okoma na wabra amampani kokasa wo sa adwumedie no ase no okọ ho no mo no akasa ne nani kokọhwe de ekoso ho no ehwa no ka kire mo se obehwe no wate bedwakuo na bedwakuo no omahwehwem ne yekokofa ensu yire no de baaye eye filling station fo no na babio mu siye no omansi ne yie anase eye henfo a enti on the 16th of June 2015 best 2 weeks after disaster na siye no ena omampani dada John Dramani Mahama ote committee a committee no ote bi na ote committee no ena ode Owura Justice Isaac Dose edisi so opani oya retired appeal court judge ena ofa no se onomra meye committee chair ene omo doso mu hwehwe mu edie ne kofa insu yire ne de baaye edie ben kwa ne nam so ema eja hyehye kra be kan insu yire ho ema enam so enipa ohane aduonum enan 154 omu nyina krananana emu nkwara emu mpanimfo emu mmerewa emu nkwakra na yawere ho yenka yen ho yawo but mpanin say yeduru amanfo so ane akai ya anom ye kai ya anom so ane ye kai ya anom say yesua bibia fim but ye Ghana ha de ye kai ya anom ana eyensawe ye ring sasa ye wi ane de ensasra ye furu so ne yakopa ebe bia tena ena no abrante ye ba ko no so menene ka say na misuru because wo hwe nanimu pa se ne sisi aye no eja no ahyehye oye young boy o but eja na hyehye ama nanimu ama na yakwakora se na no hu bi young boy but eja no se ne ahyehye no ama nanimu aye te sa kwakora bi oso opia bonte ana nkwala edwane because meme kwa mpokura no na me subiti bi dija ho ne yanka bi dija ho but se ne be ya on feel bad enti na wo se yemie yani na ye de yani to soro ye hwe nanimu but ye de yani ato na pampam because wo ka so wo hwe nanimu no a wan hwe ya won so be dwan de ne ja ho enti look at a personality like sa brantie na sa nanimu na ahyehye no ebe wo ho no mo sa kopim se nyankopon se obedi 100 years ya sa nimu hyehye yi be wo ho no mo sa for 100 years yo na o kyerɛkyerɛ ni nsɛmu sɛ ɔte sɛ empanimfu twa sika ɛto hɔ sɛ ɔmo ho kokɔ ka sa adwa mu no yɛmfa sika ne mfa ma wɔm ɔmo ɛwɔ sɛ yɛbetumi a intervene na ne sɛ ɛyɛ plastic surgery kra na yɛbetumi ayɛ ama wɔm na ayɛ touches bi wɔ hyehye na ɔmo hyehye no a na nka yɛnyɛ bibi sa mfa ma wɔm unim sɛ from 2015 ɛbɛpem ene ɔse afi bi aduru a ɛyɛ pomp and pageantry celebrations ɛna ɛkɔso wɔn sɛmpanifo they will just organize afi aduru na yakosi canopy ne yɛde nkonwa kosisi aseɛ ne ya decorate hɔ ne yakɔ akɔfa yi flowers bi de abesisi hɔ kyɛ sɛ yɛ kai yɛawerɛ ho sɛm ɔse sɛ duru obi a ɛna eduru hɔ no mo mpanimfo etumi kai wɔm sɛ ɔmo number na ɔmo yɛ sei ne afrɛ wɔm ne yɛde ɔmo aba ya ba mpanimfo bepe bibia ya ama yɛn yɛbɛduru hɔ a na ɔmo ama yɛn 40 Ghana cedis. How wicked can we be?
How wicked can we be, Ghana for? How wicked can we be? 40 Ghana cedis. Now you're the drinks. Any take away. Park no near the amawomo. Near catch romo say they will hear from them. And no one no. Ombetu munkabiwa. Just a fierce drew. How wicked can we be? And on think that committee on Mampani Dada John Romani Mahama Nabres Womote Yeno. Committee did in a report to buy before Ayura Mahama o Fidia Kunyaso. Oma mfa nya adwuma. Tie committee no report ni recommendations o me de buy 1. Committee no recommend ye say Bako there should be a complete dredging of the Odo River. Ban the use of plastics, water dispensers and cooked food containers. Committee no recommendation back home the buy me say can be a mechanical farm the battery. Now what you say? Or say 1 and now my report no me and sapen mefa. 1 after say disaster ni see ye ni pam wu ye emu 154 ewu ye no. Committee no can say there should be a complete dredging of Odo River. Ban the use of plastics, water dispensers and cooked food containers. And you almost say 1 Odo River no enam so a ensuo ni yiribu fa so a ekokote fa circle ho no. E wo say ye team. And what say ye bra no ye te kakra na ye jai dabi. E wo say ye team deku se kudeku nso a. E wo say ye team. Ebiom I was here the tabono eto plastics to sell rubber take away no any a bottled rubber sa rubber no or see mfa tabon ento so opani ane ye ne ka say environmental activist no unse na cite examples Rwanda heya okọ Rwanda omukra omukọ ntokwam genocide na yi akomkoko mu nyina achi no omo buy no matena say no a forward march and a yeko and inta was say yetimi etena se na ye de deliberate policies e de ba I be boa the development of yen country Rwanda and inta na okọ Rwanda ye de tabono de ato plastic eso how dare you say wa kodwem say mo chichire rubber mu mame o kwa omo se fa basket eko basket no so wo de mpampuro basket no edu bi na wo se nwono de ma wo na wo de kokrom omo ya bibifo enti if omo tumi aye na ye yi a ede be nti na ye te Ghana ha echia yesumo hwe nkwan edi banku fufuo akore fetere daji ene ne ka ho ye se de aye nwa bibini atena Rwanda aye no ye ntimi nya wa ha enti question bi bisa se de be nti ne bepem ne 7 years down the line recommendation a committee de baye a omususu say ye de adwuma be boa yen ama kakra bia na nsuo yiri na efa nipa ebetumi aboa yen no edi benti na 7 years nie yentumi mfa recommendation ntumi mfa nya adwuma. Is it that plastics na eda so cost wo Ghana ha no empanimfuo bi benefit from the importation a edeba Ghana ha na plastics into ase yamfa tabono ento plastic so and once ye di adwuma wa ha biem and wachi water dispensers and cooked food containers inti nuane aye ya na edi agugu rubber mu no omo kire say yemmara ni nyina adentia because se mimi no munsu a media minya ya nka me de beto dustbin mu but wona mabonten a how often ana wo hunu dustbins said dustbins CCC how often do you see it hunu enti me no munsu ni wi a niema ya na se metwa mani hwe benkum ni fa ni manhu bi amato pure water rubber na to achene eno no a wo to twene me mato achene wi ato achene no eno ene boaboa no na choki ensuo ta na kofa ha kase de aba eni nti omuka senka yembane but empanifo abomi mfi taduku ni enimu anse committee yente omo de report ba yemfa nya adwuma. 2 standardized training, certification and licensing of fuel station attendants, creation of sanitation police, fitting all commercial vehicles
with refuse baskets, and also disaster managers should be well equipped with the right tools to handle disasters effectively. Brofo yi mremremre obi ate ase enti minim se brofo na omo de koma omo na emu oduru e na omo nte ase enti na omo amfa anya adwuma o se de ahia o, because what I know is say momo politicians you kura brofo akese enti 2x4 brofo we omo choro baaye no eno so mo nte ase ana standardized training e was etimi de intete asa ntete no okọ US sa ntete na wo ho okọ UK sa ntete na wo ho ba bia ba fa bia wo wiase afa na bia no sa ntete na wo ho e was ye de sa ntete ene se obi bebie filling station enye se ba bia ne atema man because woni sika enti ba bia ne atema man se kratch beje kosi wudie no I was etimi ma wo mo tumi nkrata se ba bia wusie no environmental officers na be hwehwem bibia yo okay ansan yetimi the certificate ni de adan e de amwasi fuel station adwuma form ye adwuma fuel station no so e was yetimi ma mo ntete e was yesan enya sanitation police se first na bi wo ho town council for no ani e friend town council no o kire se was yesan enya sa de no na afei yen kasa eye commercial to say taxi wo de ye commercial enkran kumase kasi I was think omunya dustbins e wo mo car nim but car na ofro endra no dustbin do say anywum dustbin do say anywum refuse basket ben na wom ebi nim so omo the recommendation de by see enhwe afei omo a eya na atoyere nkyem ba omo be boa yen no atoyere nkyem aboafo no disaster managers no o se e wo se yetumi e de niam ahodo a omo hia we should equip them well equipped with the right tools and niam a omo hia se ne be ya asem ba omo betimi ntempa so no omo tisimu a na omo aba be solve situation but yen Ghana ha no mo ye be twere obrofo kama sei ye mfa enye adwuma ni twato ene me dey ma recommendation a committee ne de baaye or see provision of air ambulance and helicopters firefighters which should be managed by the Ghana Air Force. And also so ga how far na oho ye wo air ambulance wo Ghana oh eradi yankopon the issue is enye sanka ye ntumi nye o ni yama bobo din nyina enye se ye ntumi nye o but there were certain people they benefit from the misfortunes ayana etaisisi wo Ghana ha no sa to yira nchemusi we have some people they benefit from it and inti yen solve ne china o ma ka Mami Matilda ayi na ano na any birthday so belated birthday and confirm no Mami Matilda Amisa Ata second lady former second lady yewura Amisa Ata wenya ne baby kronya me fa ne kransie ne yere na ano na any birthday wan say ndisi fu obi akora amoso obi amowa yewura Mahama kwampu ampustino mwanya ade ndc for mwanya ade second lady former second lady enye se wetwam kura be yi o enya ndc aban ya to opposition ya mu na no second lady no ena mu wura free no shame on you mwanya ade kura former president Mahama wanya ade wampustino enso so ayi George Floyd nka mu nyina ma posti mwanya ade Mami Matilda Amisa Ata di ne birthday na mu bia amoso NDC for she come on mwanya ade. So back to my issue, recommendations somebody by yes yentimi ye betumi pa dia ya adwuma but any pack bi hunu say ensuo yiri fa wo mo a mekra enioma de aba ama yato enti me ensolve da na yeti omayi mu na we ene esu ne ban a ye da na dia ensuo nyiri mfa yen ebekum yen de me pese me ma wote ase ne say yes
yebetimi akoto abenne ama ebi agana fo beka say ya bre NPP inti NDC mra se NDC ba na sa esu ne ban ya ansesa no a you cannot blame the leaders of NDC ebe wa aban mu say yo mo na o ma bon no eye system na ya create ato ho no nka ba ko ba anka ono mfa nto no so na nka on set example say me de beya adwuma adan emra no a 1992 constitution a wo Ghana ha no ye tam ne sa no a na ya fafa kakra bi a eno no favor enipa kakra bi no na eno de ye adwuma na ne aka ne de ye mfa nya adwuma committee ya traba say ye mba ne plastics e wo Ghana ha be pim ne pure water ye nom ne da ye nom ade be san pure water companies yi ba na eba omu twagu mu saa ya san kran so the sanitation levy ade aba and so still enti media me ka kire wo pain obi ka kire wo say NDC ni MPP e ba be ye Ghana yi a omu boa they are just changing hands power, they are just changing their hands we kono we aba. The system is bloated until see better say we must come together and fix the system. Oko can't see yes Ghana for there yes I understand, I appreciate san semana ye kano Ghana for ho ya homete oka se wo de mra ne ye adwuma e de obeja nkrofo a omo be sori atia but say ye say tirim say emfa won ne ankrofo bi beye. We are thinking about the generation yet unborn and in emfa won say ye de sa policy no de ba ye implement mra no a ye beto abatia yen ye nim say ochena bi eye den a posterity will be the good judge and in tie de ankrofo beka e be ya adwuma. The same Ghana for ya yekase yemfa mra nya adwuma okoya ye beto abatia no the same Ghana for no ye ko US ye ko UK ye ko aman foforo so a ye di wo mra so. How many people do you see them our US said they jump traffic? How many Ghanaians? It will be very difficult for you to see a Ghanaian say oh jump traffic our UK our US our Switzerland. But why omoba Ghana ha no mo a oka se onni mra no so a say oh tete no untumi nko Singapore enko no nsuo nya roba nto fam na roba ne kura unhu bi wo ho unhu bi wo ho say nkakra ye de plastics no ye de deplete an environment say ya nhwe ye emfie mienu mfie miensa beba no ensuo kura no ye be kra firi oman foforo so ne de aba Ghana ha because ye pollute no. Say Ghana baby I want ye ntumi ya niema enti ye de ahye ya kasire ye de sham MPP ye de sham NDC but a system no and a MPP ni NDC omo building on it. I will see this say tirimu say yes emra no say de be adwuma ye mu bi ho be kire yen nanso so eni ye mu a na ya te committee ya ye tie ya maka ho asema kire we me kire o sika ekọ mu a ye mbehye wo ye de pump and pangentry no an ye de. Why are we like that? Ye we are na ya san epese ye de ho betoto aman afoforo so aman ya omde omo no omde asho mutirim say ye de ebedi mra so no ye te hanom a ye mpese ye de mra be ye adwuma no ye mpese ye de ho toto wom enye ye. Your NDC will come, they will not do anything. Your MPP will come, they will not do anything. Ghana will continually remain the same. Say we must rise to the occasion and begin to do something for ourselves. Now NDC MPP they will continue to molest Ghana for a meburu nya dwuma nye empanimfo na omotetetimu ne de efo na ebebere no de papa panimu ani trisu afu dwomo a obetimi aye na namua enya Ghana na eniema bi nkoyi a enka sabere nka wotifie anka otu ne nana nomfo ono tumi begina Ghana fo anim no atufo de amayen no akọ ne baabi wo akwala ne kabiche na yesi wo mu ade enti say ya mayani amayen ho so say e wo say ye hya ase ne ye bibe de fast system ne ho a abusia NDC MPP nothing will change
I'm telling you, say ya mo say mo koto aba ne na NDC ba na fuel na say mo to almost 60 Ghana cedis no. Baba be duru 40 Ghana cedis ya. It's a lie. It's a lie. So they also me boa MPP for eba bem ni ato fuel saying. Ni ato almost say 17 cedis or so. Dede be no man ne Ghana ha. MPP for ye dede say sa fuel na ye to sa price no because aban ne insensitive. Aban ne within ni tirimu aden and what on petrol de mayen sa. Meanwhile no onimu pao say oya aban a unni control over a price volatility. You don't have control over it because you don't produce fuel. Ewa Ghana ha. Yeah, Ghana ha we only produce crude oil. Yeah, we are 148,000 barrels per day. Na ya swegu shape mu near the kwaburu chire. Until they will continue to, bamboozling our minds like sa NDC ba obeni MPP ba obeni but duka daya. A system no, you can't blame them. Don't mean blame political parties, because a system obeto ye no de ye adwuma. It is ye nyina beti ase na ya force wo mo say henceforth yem pese ye beti say obi e be ba ban mu a obe present policy document nya mo friend manifesto no yem pese obi e ba be present na mom the national development plan no e no na ye pese wo ba obeto aso na ye se o kete ye incorporate our constitution mu say who free so you must account for the money you got and the project you completed. The one completing so no, you must give us tangible reasons. The entire went to me anyway. Until say you be say Ghana. Ye nyina dwapade no. Abusia, your NDC, your MPP, omobeko so atose yensa. They are all wicked. They are all wicked. The American, they can lead the charge. NDC MPP, they can lead the charge. Say, Abusia, we want to do this. Edi bentina, es gracia, omoko hunkonyesia. NDC MPP no munyina bia ko benkrum. Enti die bentina, eniema ebe boama ye nyina ho atoyen no. Ero de oma bia ntimi ko benkrum. Watena se adwen ho da. Yem fancy ha, nyame ya domo ekina ebe to aso. Me pesa wo bam. Now so odo de ebe to aso. Edi ema yen yemo mampani nkasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho your numbers ye di jumani 0201 944 485 and 0554 910. Too bad we betimi assign ababium 0201944485 and 0554820910. Me pacho udini be akase free. Baba we only be ma taxi driver begwani intio. Na no pay the wakasa with passing. But you be catch on your maybe. Baba edi kan ma mefa enkiama NDC for penny for award and cromina. Titru Mr. Agency, any a Georgia, any a Biba, a Bomobia Michiom. So, Cassa, Omina, the same one, NPP and DC, the same, but maybe a good image, mean to mean Jindy. I mean to mean Jindy, and say, O Shabu Sia, or my Penita da Mahama, a boy, ya. O Boba, Yedin Yakotokaba market you. Yedin Afel Hospital. Yedin a second interchange. Yedin Hoku as a phase 1. And you mark a school dying even Takrasia, a Takra Minimsa Takra Senior High Betty number of a professor. She had done you see her. Obama, Master, what here? Your man Penin and Nadu Dako Kufuado Auntie. Oh, Boba, what we find a central idea about what started from foundation to end that work 21. And yet the same. Young Obi Owa, we done Sika, the Yeta Padie. And you'll be so with Genesika, also any Japadia, Japadia, and any Atomata Folly. If you can see the history of the Ghana, if you can see that, will be your well at the Atomata Folly, a did the aye, and then a mating, and then a nanum, and then a nanum, a did the aye. She end this for penny for a war in Ghana.
Semre wa ya willa odi Ghana tapade ba kokora be shemuda. Obaba hoche sweat. Then ekwe the same. Ati me be go am jira ha die. Se me to petrol for o man peni da be kufu the petrol giant. O man peni da mahama e de 14 cities. How many intervals in a bem? Just 9 cities, 8 years. Me area 14 cities. The say Andrea make say Andrea na dia to petrol. Dia chene. O drive ni bi a want to ya me bon ka ya fa ya to petrol. And to ko be filling station, any filling station for no nko. So mo bu mfra mama. More than 25 cities never play the ka ho within 4 years. Yeah, that's it. Ma obi so Yami Saturday and this for ya wa talking pa. Yati. Yati, yeah, that's it. Me pa cho udini be be free. Yeah, friend di ken. Taxi baba ko pa juma sulwa. Me pa cho yinti o. Ma min ja be gwa na pa we na min sha ne kasa pa. Obo ba ya ne sha mo ni juma pa mo ya mo man Ghana. Obo ba ya se ne ma nko ye kwa o. The way I'm going to find him, what you put on board do. Of what woman just about the blood to do, and 24 hours to kill him and call you back. What's disappointing, Papa? All right, yeah, that's it. Be bring back your neighbor back as free. Hello. There be auntie and can obey to me assign ababium. Na odo di aba mpacho ni bebe akose free e wo sama kekebi mpacho intio akakla me ka te ye mpene fo nse sai omo ba abema sika na omo kwa na omo chicha takeze ne bu na so kan na ma ma ni mu ya den omo ise ama sika nkito ani oye emu sika nkito ani akese na na enyina obi a na ye penzi na so kan na o ma na ye ne mu ya den so mu nkene yate ye da se ene wo dia wo de bae we yantimi anyina so mpacho obetumi asan ababium udi eni baby akase free. Hello Oboba. Ajoje ni Oboba na mi sra Oboba de me say afi Oboba award bia ubegina ubewini. Oboba ma mi fantie mo den enfa ma NDC go ina chamoni karo ene Mr. Agency mi say ba big one ene bad man mi chia mo nyina afi NDC fo nyina obi bia mi chia no. Oboba ma mi chia mi nua ba owo kwanta. Oboba me come asem so a ende anope di Oboba me rafu yi Oboba ende di enka wo ya yi kakra se ye ne MPP fo nyina the same Oboba ntesa ye different from MPP kwa Oboba nfanya compare nkofo no because wo mo ye nkofo a Oboba mo ka no kure Oboba nkontompo ni sike ya ene san nkofo no pa Oboba me wa ha Northern region sa wo mo second vice chair wan ya omo presidential aspirant bi so what dey wadeka covid sika yalefo sika no what dey MPP for the side sika no kwan omo dey afa so omo yalefo sika na se wa mo se yale aba na mu hwia sika na ofi se na wo di we be ku NDC mu a Oboba na ni de na wa anya se because NDC ya man yoku a ye ka no kore ye ankasa ye nipa abuga peli ye prosecute no emende odem adintra the fees of akwan bisu a conflict of interest MPP for bisu president na kasa crotis no de go ti olele aka camera aka chaw the president you need to go that camera aka chaw in the side report na wanyema o ko say evidence aka chaw president camera aka chaw wo ji sika bi na funya wo grap ude go say that she olele yeah that's say ma obi so ento asubi ajoje Oboba mo kan kure ajoje that's it yeah that's it we want to di be ka say free asanifo nyina anim ba kope ba wa magina so atse kafra mati wele ba mentia atiefo nyina itu ni asanifo ntiasanifo nyina ene ayikofo wasene amishrom yo Oboba men koma se muso de ja o man ento ya na igusu ento agene se o man ayi ama yi nyina na de me kan se MPP ni NDC no omunya pe okwan baby so because NDC bo men ma obetro men yakunya kese so a ekwan odo fa so no kan se o mamba ne o men mu ye nyamfa so bia o NDC fo ho omubo mu ntini ya ade papa bi ebetia bo man ma ni nyina
kwaji skana no ma be chedi okoka na NDC for think MPP for anya friend ya ti ase because almost si bob man be di o man so ti si bu o man tantanta no na MPP so bomb be si o man wie no ka anya ye no o mo ye no kre because your Ghana had me say that do so buy man penny do o man ni tin be ka say wo adwuma guru na when you smart that's the way we fit na anu na tire so no yet me interview o man penny o ti akunya so bizan say onya corruption da onya demdia da wan ti anya no aso man penny o ti akunya so akufado wonu da bia o ka necessity bu say wanyi adamdia da sha obo man so anya yare we na betin sinsan ya hebe bia no man ko tell no o man ye hu to yen free education who do ba ko school amaka nya ba 30 million ba we nyina na Gugana for botomu ba mon kai so ba ko chess ka school fees ni book ni ade feeding fee ni ade ni nyina e free okay ka nyina guboto yeah that's it as Ghana for no I can't say hypocrisy no omo nwe sa ade no obaba no nyame nyaduma nyame nkan so ho yeah that's it bebre all right ntim pa chon so betumi aba na afi ya hwe na ya sorry so pa chodi there be wentimi anyina so obetumi asan ba biom okay I'm say see ade oginam udin be kasa free baluso boy mi ya temoda ba twenty o bobo an kasa nyami be shira o pa na now so now cast about pure water for ne ho ade no bobo Ghana has say an kasa no we dey am just to unti sanka dey that beef e dey sisi kwa ho enanka obia twem na koka e kan say you and say one pure water na ka bottle bobo want me fancy what do you to see am na Bangalore has say that's the BC has say around that zone me who we bia ho it imagine say enya we be 20 e wo bia area bakumu a me who ni say sa kan say flood ni e ho ade no e so be check akra so sometimes say ya dia yam plan ade na ye me yen say e bia ejuma na akeke nti obi a ye ejuma yam plan okay yam plan yeah that's it bebre me pa cho kafra obetumi asan ba na ye de wo atum abrantie me pa cho odin be akasa free ato be ka fa si atum gina so yes na ni plan na mami plan ma nti mami enyame kakaka o ishira wa amen na mi di safe ensoma o kan empani for no omote pa omote bia mi omuni sena mo e bi empani for ne dia ma brodos that's the asoma o kan esi ho no bi mu nsu na ka so fe tru ka last week no bi trobi o bi tamta that's the me japa de no ana no dia to kom ya dream ai wo yiti mu enye Razi wo yiti nenye yenya jim papa ne empani for no so omunya tema me nipa ne ko gire wi mu to abama won no munya ne ese efaka na da che awade mi so mo ho asem woni nyame ntra nyame enka so ho pa chodin be kasa free aflami ya uti kasa free achimu enti eja ya o enti o no fe do bo be do ase nyame nka ho ni eduma pa o ye nyame se NDC ni MPP de Ghana de omedi na mo papa ni opini yadoa sa party ni amoman akoleki chese dise ni dream wine tiase it is again ni pafofra obetimi abedi oman yani say individual president plan obetimi di oman yani mlaki me de agbe babo ala baba mana ke humbeto yi is NDC ni MPP ni pa ko na chew bande e over city etuomu na o ma dwe yepe omo kwatra omo se da ebubu hu se de be ya odo man na ma onya betansu wia wasemo me ba betemeka bibizo wa kwakoton na japade bi ana dia bi di o man no so ejire den a wo beti anza no frakunya no so eji Ghana fo mumye nan kan ya bi mum ni en sign this ni MPP memi MPP ni enjese ma ba mabu o hwe wanchi kwan betin ko pim keda masa wana mpano so a wo reba ho betin ko heso abekwan de aye eji this ni MPP de o mama ya ble ho eji en sign okay yeah that's it me pa cho unsu din be be kasa free so wada ro ma din be be kasa free Michael ni kasa free atum order so me mpacho enti o ira sene mu juma pa modi na awoba
metie program na mani agye yankopon hye no nton kom na wodwuma yen so enkoso ne so wodwuma wura ni why amen opa nso mo bo so na pay anapay ya o kase bi asa wala me wura fi then na me di hye masemase efa atrafo a yete committee foi kan mi ase no so na makobo tent asi nkonya ofo yi ba de ka say o say entity ni ndi so munyina ye pe na nkisa na say entisa no o say ndc ba it o so board ye say entity for the omo fanya hwe enyo mo mpani ma ha ma ya na o so ya akonya o ye campaign no na mu bi mu ade na wan fa na kwa no so NPP for yi ka ho fine ku si hu enyo so na ye da so aye bri omo se petrol intimento enyo mo bri so na petrol asin akosri mo mi am NPP NDC entungu yen train pa fo ni pan ke mit ma tra no se NPP fo abaye no papa ko sin du mo se an ke mit ma tra no so ase se Adwuma nyuma na papa ye wo mayimu NPP NDC penny ben with me be se nyuma yi ye try obi fo no so fa yam mo mo nyina ngoni ya fa ya henfo yen so nsisi so ne yen hwe okay yam mo so bi na ye yate ye da se bebre mba cho na wutwa to odini bebi akase free MP majo so nyame adom na wonso Adwuma wo ye o Adwuma pa wo ya ma gano enso owo hu ano e atamo nka ye tani fo ne de so be obo o ga so be di omo ti a o ye oba ka sa wa ye o ti kura be pa because if you are me o se omo mi enu ni na no omo bo mi ti taduku dede ba me kokko ba so wo nyina wo ye so bo fo ma Dija we mama ni ya ba ko MPP ni ba wo se NDC nti we ba na we go position na we ba na we aba nti that means we are there that go for me anyway there we ko ma so ma ka ya ni on be ti mi on mu okay you know abo nti aju na nyame na je mi pa owo jo ka so di eti oba ka sa ma oba ya le yeah that's bebre nyame enka wo ho enti na je say di simu amo frefre no madaro ma mo fa nche nyame ya dom a wo chena ye betwa so Jage where shon kejeme where shon. So a glorious birthday going out to you, Nimsi. Today happens to be your birthday. Live to be 93.3 and beyond. Then we've come far. Yeah, Shong. We've come far. This is where we will part ways with you. Minor say, so shade made in us say, baby, a dear bedroom. I mean, fast dan koma empenimfo a omo eboaye odi Ahenkan Kwame Yeboa ono na we executive producer Adwuma Hini Kofi Mensa call BK Kwame Asante Billy Man Midin Obowoba Ofori Amanfo the Commander General en Sruja anopa ekotoku meya mabesum me ko ede dia ka nyina beto aso dia nyankopɔ ya adoma wo kyena ameka beto aso ne ekoyie bo ya baso dia nkoyie ti ase se eye enipa na efum enipa enso so na ede yin ode che ade ase ani ti be sorry so nyame ya adoma wo kyena ye be se na hia kwaku nin kusi buadum eto aso bema Anopa no do about 1 minute me no adehima ma me mamache e mama kwa abadeba Ahenkan 93.3 FM so eye nsam no nianimu ni bi de obeti wo ye wi apem to bra kan kasemu na empo
yen enwumre no nsia kan kasem na mde ba besom momedin edikwaku anin kusi buadum deputy general secretary de ma NPP amanyoko no de atudwa se ewose aban ni ja foto a opese wo mu tabri 25 million Ghana cedis de kwhye national cathedral ni mu na wo manka se wo mu sika enfa kwhye sa adwumadie ni mu minority spokesperson Emma ensase hunyama onu na kasa de ma domkuma no e de aba betudwa se wo mu hia so afo hwe Ghana ensase so no aba be yinsem bia no efa enwema odro ba kumien bia koso ena biem o se o de hunsem bebri asan tutudwa ya utie ya wiapem to bra kan kase mu a ensem no dodo an de ba high court judge de aba betudwa se obi betumi akwa fiase mfinhia makomako dunum 15 years se okobisa digging fear every land developer bincha won betumi akom 15 years ehonsem ti kasi na de beba deputy education minister so ade atudja say local textbooks no wo mafrase print new curriculum eba ya manfo bi o no atum new curriculum aba ehoma nkoda de besua de bi ni ho no o so mafrase printing homa no enche kra won de beba bonten Nadmo director of communications enzo se wo mu etutu na mo bi na esuyira odro ha o manfo Ghana no se no wo mu atuwa na mo osofo hwe ensase so anaye mpotem environment hedi aba betudwa sabane de nhagwa akwamu bola bebrebe rubber stitru no abano ebe krakra ni na na wasye ensakraye said bebe tumdi ayade foforo Ghana fo bi afro mampani na nado dango kufado so nongo san yusu ni sika Enfensi National Cathedral na ebe chere sampa oye nyame so adwuma sanso ana abamu a okokum ne nyonko ewo achim achiase rosema na wotwetwam no ehonsem no eyade aba betodwa se womo ebebu aten nyame bu a June bosom ne da etoso dunum womo de ne kokot na temon beba ewo June bosom ne da etoso dunum yani amane boni be kasa na nchirimu ebroso no de aba abesom yen omanfo wachim ayire bi enso etiam frɛ aban sa abran mama boy omomwa enfa nurses quarters a womo agena jejemu no sanso ene ebekɔ achim abnase police station wo musi na ekoso ana egusu anwense eno hye do nsem eba besom wei ene afro bi ena obete ewo ya wi